Mina ngithi uthanda njani na ametsotso ke mehlano fela go itshola go area senyane 5 minutes after the hour 9 o'clock a lenana go shile ka re ga mananego a MCRS lenana go la sebelana ngolwazi a ke go leboga the bika a bare letereke heichi kwa ga ke kana re go leboga morwa re le ka moso a re dire jolo ka baka la gore geile ye Mutse community radio ya khotla ga se le ga yona fa le go 96 number 3 FM yeo e go gašitšago ka go tloga go tšwa gona ka fa ka gare ga moago kgoparara wa MCRS Media House gausi le mmela o mogolo wa R573 gomme ba re ge e le moloto ke leina la tsela ge e ka ba ke gona o bula sealemoya sa gago sa mmamoratwa ke a go thumediša ebile ke a go amogela ge e ka ba e sa le o dutse gona fa go 96 number 3 FM ke nemela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ša ka re tanki gati tanki gabedi tanki gararo tshepe gore o bile letšatši le monate mo o hloleng o ipsina ka mananego a sealemoya sa gago a sampopota a Mutse community radio a ge ka ba 96 number 3 FM ga e go fitlhelele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za a go mme go gopola gore a labobedi le lengwe go swana le ka bo malabone ga re sepele re nnoši re ba le Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefaseng la ga matlala a ramošebo yeo e tsebega go mafaseng a kgole le kgauswi ka kapa go mmelekgong le kapa jwale ka mehla re go šeka go tloga motheletši wa Mutse community radio o ka tsena gona mfale letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi le YouTube ya Dr. Moremi mo e leng gore re tla be re go gaša ka go tloga ka gare ga mafaratlhatlha ao ba gona ka kapa ba re topang ka di-audio streaming ba gona ba e leng gore ba kgona go tsena ka gare ga page ya Dr. Moremi from di-provinceng ka go fapafapana mafaseng ka go fapafapana go balwa bo Lesotho bo Botswana ke mafasa e leng gore ka mehla ge re gaša fa ba kgona gore bogela live ka gare ga letlakala la Professor la Donald Moremi la Dr. Moremi kaka a jole ga gone molato felo ngwana mma a metsotso ke emi šupa fela re a leboga go itšola gona mola go area senyane ka kapa gomme le kgono le re šala taba ye e le go gore re ngathangathile dintlha e le ya kgaetšedi ya rena go tšwa ka mo lefaseng la Tresting ka fa wo e leng gore o hlokofaletšwe ke mmagwe mmagwe o hlokofetše e le gore yena le mokgala ba gage sa le banodi ya dikoko na le kae jwale mokhalabe o robetše le mokgekolo o robetše go a kwa sa gore ngwana o swantše a boele ga gabo mogolo jwale ka moga gabo mogolo go dula mmamogolo wa ge wo e leng gore ka kapa mmamogolo wa ge wo o swere dikgopi tša kgale tše e leng gore ba ile ba bakišana kudu le mmago molli wa rena jwale ka ge polelo e bolela gore ke tla otla bana ka baka la bokgopo ba batswadi jwale bo mmamogolo ba otla ngwana wo ka dibi kapa ditiragalo tšeo di dirilwego ke mmage a sa phela jwale go ile go a feleletša e le gore ngwana wo o ya go dula le mmamogolo wa ge o mongwe wo e leng gore ge a dula le mmamogolo wa ge ka moo ka fase ga mabaka a rileng ditshele tša family re ya di tseba no dula di le gona di-certificate tša di-matric di no timetše mo e leng gore ngwana wo kapa lekgarebele le feleleditše e le gore le kgaogana le family le ya go dula thwi le mokgotsi yagwe jwale o tlile gore ka kapa ke a tlaišega bophelong ga ke ne mahlatse ya mebereko ga ke na mahlatse a masogana jwale ke tšere bana ke ba išitše go sesi nna ke dula le mokgotsi mo mokgotsi a dula go gona jwale ka kapa certificate sa ka sa matric e sale ke sefa ngwana mmamogolo wa ka jwale ga a swantše a se buše ga a nyake o bolela ge yena a mphile sona ene nna ga ke gopole a mpha jwale re ile ra re le bapitšentše kgolo le batlou tša baroka ra kgona go kwešiša gabotse gore taba kgolo ga se lengwalo la marematlou go ne le ditaba tše dintšhi kudu tše e leng gore di diphihlile ka lengwalo le
re ile ra di epa jwale ka ge re le baepi jwale ka ge re tlwaetse go epa ra epa go fitlhela re tseba ebile re ekwa gore wo kgaetšedi ya rena wo ke motho a ileng a feleletša mohlomongwe a teneeletše ka madila ka kapa ka baka la gore go be go ne le diemo tše a sa kgoneng go lebelelana le tšona a le sober ke bolela ka maemo a go swana le ya gore o be a re ge a robetše a nolora a ne le motho wa monna ba tipsina gomme ge a re phaphara aowa mosimo go be go se ne digwara tša nnete e be e no ba ditoro le dilo tša bošego mo e leng gore ge a phaphama o no kry-a le gore pula medupi e šetše e nele napile jale ntho e thoma go mmabela o re tšatši le lengwe ka kapa ge ke e tswa dihalanngweng ke e tswa dipolekeng tša boithabišo ge ke re taps ka kapa ke bona tšhwene o re ka nape ka kitima ka re ka ntlong kgwahla taba ye ga senke ka e botša motho ka baka la gore letswalong la ka kapa kgopolong yaka ile ya mpotša gore ga ka swanela go botša mmamogolo ka baka la gore mmamogolo tabe wa e tseba dilo tše ka moka ga tšona ke ditiro tša gagwe jwale gore a senke ke botša motho jwale re ile ra tsepiša motheeletše gore e tla re le kgono ra boa le bagabo ra boa le kgaetšedi ya rena o e leng gore ke tšhomi ya molli o dula ga gagwe kapa ga gabo jwale batsumi ba hlwile ba tšwile lesolo ba tsumana le batho ba e leng gore ba swanetše ba be gona mo ka madimabe ba ganne ene go ganeng ga bona ba re ba nyaka gore go tliwe le maphodisa fa go tliwe le ditaola fa go tle go ntšhiwe tšhwene jwale a re tsebe e re ke pote ka fa ke a bua ba tla mpotša gore na jwale re namela platform e feng re a leboga ka kapa re a leboga ngwanešo o gona professor Moremi fa ke ena tlou tša baroka ngaka borena ya setšo yeo e tumilego mafaseng a kgole le kgauswi e re ke no tšea sebaka se ke motamiše professor Moremi thobela a ke go leboge malome ka kapa ke be ke go tame ga ke dumediše batheeletši pele ke tsena mo go batheeletši ba ga borena ba botse ba ka mafaratlhatlheng le ka mo Motse Community Radio Station re na le magoši ka mešate madume ke ya wa go tšwa go phahlo mošweu ke dumediša magoši bogošigadi ka dikerekeng baruti bommamoruti basebeletsi ke a le dumediša ka gare ga dipetlele ke a le dumediša ka go fapana ka go latelana ga lena mešomong ka go fapana ke a le dumediša go tloga go ba bagolo go fihla go ba bannyane ka magaeng ka moka mmogo le ka dikolong ke dumediša batho ka moka Motse Community Radio Station batheeletši madume ke ao ka kua mafaratlhatlheng ka kua go YouTube Facebook ke a letama malome ka kapa a ke dumediše balli ba rena ba letšatši re rumile the right reverend go ya go tsoma go ya go nyaka taba ke boledišane le ba ka kua gae nna ka sebele go dipoledišano tše ke boletše go nabo godimo ga dillo tše re di kry-ileng malobeng go kgaetšedi ya rena ke filwe polelo ya gore ba kgopela gore pele ba katla mo moyeng nke re tsene le kgaetšedi ya molli re kwe gore kgaetšedi ya molli a ka re tšea kgato go fihla kae mabapi le tabeng ye le go gore gone jwale re tloga re le mo go yona ke dirile jwalo motheeletši wa Motse Community Radio Station ke kgopetše kgaetšedi ka bua ka kgopela mo ngwana wo a llang a dula gona gobane molli wa rena o boletše gore e šetše e le mengwaga o rialwa ke re malome ka kapa e šetše e le mengwaga go iša go ye mebedi a šetše a sa dula ka gae a tlogile ka gae batswadi a ba sa le gona o thoma go tlaišega a re ke nyakana le mmereko ka mokgwa malome ka kapa e beileng ke palela ko go kry-a mmereko ka lebaka la certificate sa matriki ga rena bothata motheeletši babogedi kua gae go mo thušeng gore a hwetše certificate e fela rile ra kry-a gore
ka gare ga dillo tša gage go na le tše dingwe tše di re gapeletšang gore re tloge re nyaka go tsentšha family go kwešiša tše dingwe tša dipolelo tše a di boletšego mmogo le go nyaka go boelantšha family ye e tle e kgone go kwana. Ke kwešišitše gore Mokgalabe ka gae o re ga a ne molato gore a ka tla a tla bolela tše dingwe mara re bolelela kgaetšedi pele. Kgaetšedi wa ka wa Molli ke a go dumediša ngwanešo le kae re gona mme ke a go tama le wena le kae mme motswadi re gona ke lena le dula go le ngwana o lena le mengwaga e mekae le dula le yena ko moteng wa o ne le ngwaga o moteng o dula le yena ngwana o ga o ile ga fihla ka lapeng la gago o fihlile ka mantšwa goreng a wa senga ntlhalositše selo o no tsena la bula ngwana a tsena a tšea ngwaga a dula le ka gae ka ke bereka le yena o bo šoma le yena le le kgono ga o tsebe gore wa ya dutse ka gare ga lapa la gago alright ngwana o ke go ya ka wena ka mogoshetše o mmona le ka gona o mmona le jwang wena o mmona le gabotse o mmona se gabotse a wena ga gabotse e ka ba o sola eng mo go yena ke dutse le yena o ne go phela nagana thata ile ba ra tsheditše yona radio ra re motša ke re gana botse bothata ke are ke a se nka re nka go tlhalosetša tsona ba ke re ntse re ya re teleitše radio mafelelong ka re wa ngwala pitšentše kgolo ebe di tla go thuša ke ga tlo le ka go ka ngwalla moke a sanka wa nyaka go bolela le ba gabo wa ba tseba ba gabo bona ke ba tseba okay potšišwa ka shi lebaka le legolo la gore se ke wa ba botša gore ngwana o dula le yena ke eng ma ke tola ka molao a kwane le batho lapa le la gabo ga le kwane le batho wa sa kwane le batho ke Mokgekolo ke Mokgalabe ke Mokgalabe re ka re motšhaba o šoro o riang o betha batho wa leroga ga nya ke batho ba tsena ka gagage ka ba go riagalang wa yena wa di wena ga gone o kgetha mantšo ga bolela le batho mantšo ga botse a tlhaba o šetse o ile wa bolela nae wena se ke mo ga ntšo a bolela le ba bang batho ke ntšo ke tsamaya jwale o ka re o motšhaba mama wa dula le ngwana gage ga ka tlhagela ke se sengwe sa kotsi o ka morela wa reng mola kotsi e šetse e tlhagile wena ba gona wa go bolela ka baka la gore le nna ka le la matšatši le phelo ga le gona le matšatši le leng o itlo ba wa ka ngwana a diragalela ka mokgwa ba ka le la matšatši yena se se o tlatla a motšea re ngwana ola mmago o ile a nthuša go šoro e re ke motšea alright sese o no fihla ka ga mme ka dibeke wa no re ke tlile mme a ra wa tsena ngwana ka go molato ne ke tla isha ke tšhaba go bolela tse dingwe go fihla o rileng ke no rela ke na madulo ke no tsa ke dutse tla ke shifta ke tsamaya ke le madulo mme le ngaka sale ke thaswa gala gape why o sa cheke ngwana o kgone go mo thuša ka ditaelo se ke gore ga sentse papa a tlhokofala a sange ka gore ga sentse ke tla mo gae papa a tlhokofetse gora gore le wena o mongwe wa go ba le mathata ya magolo thata gora gore lena le balli ba babedi le no sepela le kgomotšana re ke isha ka mo go wena e tla bua malome kaka nna ke tloga ke nyaka go boledišana le kgaetšedi ya Molli kudu before nka tla ka boela ka mo go mama e re ke go leboge prof ke leboge motheletše go le lekgausi mo ka beng re theleditša le gona go 96 a tota na batho FM le tlakaleng la Dr. Moremi la Facebook le YouTube ya Dr. Moremi ke nyaka go bolela le kgaetšedi ya rena o e leng gore o dula le Molli ka ga gagwe kgaetšedi ya ka go ya ka nna ke go botse kudu go thuša batho ngwana wo
o be a tlaišegile o bereka le yena o bona ditlaišego tša gage ka moka ke no tla ba fela ke ge o re o no tlile ka dibeke a no fihla a re a lla mathata a tsena ka ga gago a dula fase wa mmotšiša a go botša gore tše dingwe nka se kgone go di bolela le wena wa senya ke go botšiša go tsenelela wa no re aowa ga go netaba go ira gore ka mantšu a mangwe wena o swere motho wo o sa tsebeng gore ka ga gago o tlile ka fase ga mabaka a mafe ebile o tshwenya ke eng ke kwele o bolela ka taba ya gore ramogolo wa molli ke motho wo a sego a loka ebile ga a kgone le go boledišana le batho ga botse empa ntše go le jwalo o kgonne go ba le sebete sa go tšea ngwana gage wa dula le yena ka ga gago ntle le go ya go bona le go rerišana le bona wa tseba gore nto ke molato wa tseba re ke molato so o emetse gore go diragale ntwe mpe before wena o tlo ya go batswadi ba gage o ye go bolela le bona ke no tipotša gore wa ka ge a šetse a ngwadile mo a ngwaletše radio station maybe go tla ba le thušo go tla tlhakana go swana le lekgono ge a fihlile mo kebile a nyaka thušo mme motswadi ke nyaka go go reta ke nyaka go reta o dirile ntwe e botse kudu ya pelo ya botswadi empa ka gare ga tsela ya bošaedi ngwana wa motho ga o dule le yena batswadi ba gage ba sa tsebe ka mare le go sasa go ne le o mongwe o tlotla motše o dule le yena empa o ye go batswadi ba gage ka lapeng o ba botše gore ngwana o tlile go nna o lla ka 1 2 3 4 ge o ile go bona wa boledišana le bona ba se go kwe kapa ba go botša tše ba go botšang tšona go kaone go feta go no dutše le yena o senke o bolela le motho o tsebe gore dilo tša lefase le ke tše dintšhi kudu go ka tlhokofala wena ba genu ba tletle ba go nyaka go yena gore wena o be o tephelela gabotse up until yena a etla go dula le wena go ka tlhokofala yena ba gabo ba tle ba monyaka go wena ka baka la gore o tlile go wena a phela nkane go ndwa le o khomotse ga re re o morake motho ga a rakiwi ga se ho motho o a thushiwa ga ane le mathata ke khatlile ke professor ge a gona go bona gore go ne le bongaka mo go wena ka mantšwa mangwe ke ile ka khatla gape le ke gore wena le molli le balli le ba babedi go ra le wena o sa le mathata ka baka la gore e sa le o bua thwasong ga o so go roge sesi o dirile phošo nkebe o ile ge o fihla ka moga mmeo wa te tlhotlhora wa rola tšohle wa mo hlalosetša diphiri le makunutu tše wena o di tsebang tša ka ntle le tša ka gare and then a re ge a go phuthe a swere file ya gago ka moka ga yona e feleletše lefahlwa le lebeletše motho o kgona go dira phošo a sa e bone go fihlela ba bangwe ba tlo mo phaphamiša gore ei o robetše phaphama phošo she ke khatlile ke ge professor a re ba ga bomolli ba buile ba re hoste o pele ba kgone go kwa ditaba tša gage le lehlakore la gage gore na ke ka baka la eng a kgonne go no dula le ngwana bona gona yena o reng ka wa gage wa go ja bogobe prof ga ke bone diphošo tše dintšhi thumatše tša go tsenelela and then batswadi gape ba molli bo mmamogolo wa ge le boramogolo wa ge ke nyaka go e gatelela taba ye ba tsebe gore ngwana wo ga mo go tla go botša setšhaba ka molomo wa gage gore ka gagešo ba loya ga mo go tla go gogobiša serithi sa family ya gabo ngwana wo o nyaka thušo nto nngwe ye ke e lemogileng ka lenane go le lapitšentše kgolo ke gore balli ba matšatši a
ge ntse re nna ba le taba tša bona ga se bona ba ifelletša e le ba ba dutseng gae eno ba jalo kore motho wa tla o re ke nyaka thušo ka 1 2 3 ge re ya go bitša ba le ba leng kua gae re thoma go lemoga gore ga botse batho ba ba nyakang thušo ke ba le ga se o jwale re nyaka gore family ela e seke ya tswela pele go kwatela ngwano gore o batlišitše radiong o wa ba poula o gogobiša seriti sa bona o ba segiša ka batho taba kgolo mo ke gore ngwana wo o nyaka thušo ebile le bona o ba nyakela thušo jwale ga re mo go tla go šupa batho ka menwana ebile re ka se tsogile re dumetše gore motho a no tloga a šupa motho ka monwana re motho o wa loya kapa motho o wa moloya jwale prof ke nagana gore ngwanešo ke e gapile e re ke e bušetše ka mo wena ka mowe nna ke kgotsofetše a ko go leboge malome ka kapa o ka re kry-ile kgaetšedi ya molli wa ga borena kgaetšedi le kae kgaetšedi le gona kgaetšedi le gona kgaetšedi ke na le nnete gore ka lebaka la di-load shedding re ka ba re affecta ke network kgaetšedi lankwa ke nagana gore malome ka kapa felo fa go na le se sengwe se sa sepeleng ga botse se no tlogang se nyaka gore re se lebelele mama lena le dulang le molli wa rena le dula ka ga lena go ba le sale ka gae ke la ga rena mogalabi wa gago ka yena o šetše le mang ka gae le one le bana baka ke ba kae bana by 4 alright ke na le potšišo shi mo godimo ga kgaetšedi why wena o nyakile gore mama a go thuše mara o sa nyake go mmotša nnete ya gore bothata ba gago keng ke ke no boifa ke no tšhabile go no mmotsa ditaba tse dingwe ka gore gantšhe ke dinagano tshwanetse gore ke di bula ke no phela ke lle o bonang ya bošaedi fao go mo fitlhela nka be ke sa mo fitlhela ke mo dutse ntongwe lengwe bana ba gage ba rileng ge o dula ka kua ga bo bona ba ile ba nkamogela senke ba e ba le bothata ntle le go kwa mathata a gago go ba be ba ntse ba tseba ba bona go ba go riagetšeng a go kgona ga le kgaetšedi ya ka gore bana ba no go amogela ba no re aowa sese ga gabo ke ka mola o buile o dula le rena ka mo bjang taba gabotse re ikwešiše gore re tle re kgone go le thuša bana ba bona senke ba tlhalosetsa seno yena o ile wa mo fa tsona ganyane a ke no mmotse gore ga e go ne mathata ba le ke shiftile kong a go bose teswa ke tlile moke alright ke gopela go botšiša mo nna kgaetšedi yaka wena ke ragolo o a leng ka gaya ke ramogolo wena le ramogolo le be le ratana jwanso jwale ka ngwana le ramogolo wa ge ga ba re no tloelana wa tseba gore ka dula fase ra bolela ditaba ke bolela ka lerato la motswadi wa ratang ngwana wa gage ke bolela ka go dula motswadi ya go fe maele ke bolela ka kagišano e be e le jwang ka gare ga lapa go ne le se ramogolo a ileng a go kgopiša ka sona o go riileng ramogolo ke ile ka re ke sepetse ke ilo etela lesogana ka re ke boa e le gore ne ke šile ngwana ke re ke hlatswa washinare tšea dilo tsa gago tsa ditšhilo di hlatswa mo ne o ile gona ka tšea diaparo tse di le ka metsi sola re sabe ka hlatswa ka mo wena ka di tsea ka krivae ka ya ka Tristan go ngwana ga ka ile di hlatswa gona ka dianega gona e le gore o ile a ra go botšiša re o ile kae wena wa mo fetola wa re ke tswa lesoganeng laka a se nka mpotisa no mpoditsa re gona mo no ile nke be ditšhile tsa go di hlatsweditse gona mo no ile e seng ka mo o bo o molaetše wena go tsamaya ne ke laetse mamogolo no laetše mamogolo a dumela ge wena o ya lesoganeng
o bone mengwaga me kae ka nako eo ne ke na le 20 ke 3 years back. Okay. Ke na le nneta gore mo gongwe ramogolo ba go kgalema. Ke boledisane le ramogolo a go msagare. Ramogolo o kwagetse a kwele bohloko ka lebaka tše dingwe tša ditiragalo tše le go gore wena o be a go kgala ka tsona o sa nyake go dikwa. Ene go dipoledišano tša ka le yena o mpoditše gore ga se ya go raka ka gae wena o ngadile ka gae. O a rereša? Ke nnete. A ba go raka ka gae. Wena o ngadile ka gae. Ramogolo o bile motho o boleta. O bona wena o ba dietse phoso mohutamang. Ha ke bone ke rile phoso. A o bone o rile phoso go tsamaya o se wa laela. Phoso ka no ba go tsamaya ke sa laela ka no ba ile phoso eo Ke bošaedi kgaetšedi yaka. Ke bošaedi ge o le bjalo kgaetšedi yaka o motswadi go sa utlwe ba le bana ene a o tsebe gore bana ba tlo ba le mekgwa ya mohutamang. Go sepela o se wa laela ka gae ke bošaedi. And then ge ramogolo a go nyaka sa go kreye o re o laetše mmamogolo goreng mmamogolo ka nakwe ramogolo a re tšee diaparo o di ishekua o sa botse ramogolo gore aowa ke laetše mmamogolo. Mmamogolo na le gona ntse ba nthaka a se nka bolela selo. Ke a go mama ngwana o ne bothata ga gabo go ne bothata. Ene ke nyaka go lemoša gore le berekile la ngwalla mo pitšeng tše kgolo. Mara phoso ya ka gare ga lapa la gago mama ke gore o ya mogetše ngwana o sa tsebe gore sa mathomo bothata ke. Ya bobedi le dutse le ngwana o ile go gore ga le tsebe gore ga gabo ba reng. Ya boraro o ne mathata a gago o ne le mathata a gage. Potšišo ke gore ka bua le ngwana a sa dula le bana ba gage o ba file kgaetšedi ya gage. O reng ka taba yeo go yena? Ke bona le kaone ge ile yena a ile a rawa nka se kgone dula le bana ba mooki. Betere go dule nna ke nnoši ke tšea bana ba ke ba iše go sese. Ke maele a majwang a wena mama o reng go o dutse o mo fa ngwana? Hawa ke no mo tšea bjale ka ngwanaka. Ke ra wena bjale a ke gane o ria gabotse santse o motšee bjale ka ngwana wa gago. Na wena ke maele a majwang a o mo neang ona bjale ka motswadi a e fa ngwana wa gage. Bjale ka ngaka e eletša motho bjale ka motswadi a eletša ngwana gage o mo fa maele a mohutamang mama. Nke ke bolela le yena selo. Prof ganyane kgaetšedi ya ka ge le dutse ka gore ke kwešiša gore kgaetšedi ya rena o feletše ke mmereko a bereka kere lena le sa bereka a le sa bereka go ra gore le tšea nako ntšhi le go tee le bolela eng? Wa se motho e leng gore o phela go nna re ntse re dutse soke o phela ka montle mo ditšhoming mo go nna o ne o tla ga e tlo robala ge ga e tlo dira dijo a clean a fetše o clean a kolomaka wa tsamaela. A nke le dula ba nna la no swara dikgang jwale ka batho ba dulang ka moka? Aowa. E ba re ke botšiše potšišo ngweši le ne go nwa mama? Na ao Go nwa yena? Yena wa tenwela. Le ga a nwele a tle ano fela go swariša mehlamonyana le ge ka ba e mennyane? Ona phela a kry-a ke robetše. Mapele ge a kry-a o robetše go ra re kgaetšedi ya rena ga a fetša go dia meberekwa ka gae o a hlapa a tetšwela a tsamaya a boa bošego lena šetše le robetše. Wa tseba ye impotša gore prof e mpotša gore kua ga mmamogolo wa molli wa rena ke tše dingwe tšatše ba mo kgalemetšeng tšona yena a se rate ka kgalemo tšeo. Go ya ka nna a ke fe motlhala ka nna I'm a busy person mara go ne nako nngwe ke kgona go no fetša 3 hours
ke dutse le mmama Ubane ka gae motswadi yaka re no te tshwaretse dikgang tša family re te tshwaretse dikgang fela gone nako nngwe ke kgona go dula le batlogolo ke tla ba ke ge batho ba ne le tekano ya ngwaga ka moka mara ba sa kgone go dula mmogo unless ba sa re botse nnete mara e a tlaba e ne le go mokgwana go makatša ka gore motho ge a tsoga a ke kgole gore kgaitsedi a rena o ne o tsoga a napa a no dumediša tša leswelo a tsena fase batho ba ba ne le go dula fase ene potsišo ke gorena ge ba dutse fase ba bolela eng ba eletsana ka eng ga gone batho ba ba ka dulang ka moka ka jarateng ye tee ene ba salwe mara ba palela ko go dula go teng a e fete gabotse ka mo go nna ka mo e ya mmakatša e mpha dipotšo tše dintšhi tša go hloka dikarabo e no se kgotsofatše man ga itšedi a ke tsebe gore wena o e bona jwang taba gore a le dule la bolela e no se kgotsofatše ga botse ka gae o tlile ka mama goba o tlile ka ngwana wa gage ka gae ke tlile ka yena ka tla ka ngwana ga wena le yena le bagwera ya wa se mogwera ka re tlwaelane from mmerekong ko re sa bere ka mmerekong leng re se re no tlwaelane mmerekong fela jwale le ka re le tlwaelane mmerekong la palla ko gore ka gae le dule fase le boledišane nnete go no swara dikgang fela le feleletse le tsena tabeng ya gore o mongwe o swantse a eletse o mongwe o swantse a bone o mongwe diphoso jwalo ene prof ke kwešiša gore kgaitsedi ya rena ka gare ga sehlopha sa batho ba a beng a bereka le sona ka moka go ra gore o kgethile mma ka gore a bona gore o friendly for yena ebile ka gare ga bona ka moka ga bona maybe ke mama o a kgonang go mo kwešiša gore a ka go dula le yena ene seo se mpotša gore ge ba be ba le kua mmerekong ba be ba kgona go swara dikgang that is why kgaitsedi ya ka bone e le ntwe botse gore a ka ya go dula ga mama o ka se no sokela motho o sa kwane o se wa motlwaela go fitla moo gore o ka go dula ka lapeng la gage wa tseba mo malome ka kapare ga tlhana le bothata bo bogolo kgaitsedi wa ka wa molli o ne bothata kgaitsedi o boletše ka rape maloba kgaitsedi o boletše ka mokgwa wa tšhweni o boletše o re le nogane o re tokološi ne ye go tshwenyang kgaitsedi o boletše ka go se robale kgaitsedi o boletše ka go lwa le bana babo kgaitsedi o boletše ka gore o nyakana le mmereko dilo ga di sepele gabotse mme kgaitsedi o lla ka wena gore wena o sepela mosagare ka moka o riang mosagare ka moka mo o ileng gona o ya kae e ba le bakgotsi baka o no ba le bakgotsi mehle wa tswa wa bakgotsi o ntse lo bereka eng kgaitsedi yaka ga ke bereka ka tšhelete o thuša ke lesogana la gago o wa go dumelela o enwa o nkgadimile gore ke sabe ka nwa ke a fola mo baleng o kgonne go afola goba wa pallwa ke kgonne go afola alright malome ka kapa tabashi re palla go gatlhana le kgaitsedi ya ge ka lebaka la network mama ke eng se se ileng sa ria gore o kwele ngwana bohloko go mo kwela bohloko gaka ke mona sometimes mmerekong a senetša go ja ke kgone o metša ke re tla re ke re je mmogo ke re gane wa o sa tele scaptain ra wa go ne mo ile gore nka pya gona re okay ngwana tla go gonna re tle kgone re tsoga re ya mmereko re apea samo kgone go ngwathela mara bontšhing ba ge re ntse re bereka soke na no phelantšo le bagotsi ba gage kua gona ba notla re no dutse fela ene ge a dire o dutse le nna o no dutse le ge bagotsi ba gage ba le gona a sa dule le nna fela ena ke motho le go kwana le go hloke dutse le batho ao o tenyaka o nnoši ko go kwele ka mo lapella mme gona wa kgona go robala wa hloka mathata dilo tša go swana le dithokolosi a di go tshwenye a di go latelele alright mama ke a leboga gore o kgonne go hlokomela kgaetsedi ya rena
ke a leboga e fela le ge ile re lemoga gore le wena o ne le mathata ga itšedi o wa rena o ne le bothata bo bogolo gore santse re tsene godimo ga bona ba gore yena le mmamogolo a ge ga ba kwane total yena le mmamogolo a ge ga ba kwane yena le ramogolo a go ne kwano ramogolo ke rile ge ke bolela le yena a mpotsa gore ba rile dilo ka moka ba bolokile le mamago wa rereša mama o bolokile ke ngwane wa gago wa tsereng certificate ke ena molokile ka society sa wena bo sa lo monnyane ne se se ya go ba ne le mengwaga mekae le fetana ka mengwaga mekae le se se ya o sa ke le 72 ke le 87 mma go tlhokofetse ka ngwaga mang a o sa gopola bo sa lo monnyane se se ya go ke le 72 and then wena 87 go ra re se se ya go feta ka 7 years right 78 87 ne 72 wena wa 87 okay o go feta ka more than 10 years okay ya ke nawana re o ka no ba letsetsa košanyana o ka re go na le molaetša o ko o kry-ang go tswa mo go bo reverend re kgone gore o lokiše ka pela check up voice Profesa Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo gausu le Letamo Marble Hall 0405
le tšwa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile ge ka ba ga se wa reka le kgono se tshwenyege gomme o lokologe ka baka la gore malapa ga lekane ebile le matšatši ga a hlabe ka go swana le kgono le go tla reka nna go sa sa go a reka wena ka lalatelago ya ba o mongwe ge re be re tshwenya ke mafaratlhatlha fa the right reverend Mr. Malefo o ile a tšwela kua ntle ke moka a founela Sesiamolli e le go kgaitšedi ya rena ye e le go gore yena le molli ke bana ba motho e le ba babedi fela ke a re reša ke re kgaitšedi yaka jwale right reverend Mr. Malefo o kgonne go recorda conversation ya bona mo e leng gore ke ye re tla go kwa gone jwale e no hlwa ya tsebe jwalo motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM rena le sesi mo ke sesi wa molli wa rena wa tlišentaba mo moyeng mo motse community radio station sesi ra dumediša o dumela nna bathobela ba ba radio motse le kae re gona ra lena a wa re gona ke eng se le se tsebang go balla lehlobana jwang le sesi o re ne le yena mo moyeng ga jwale le sesi wa le mo moyeng mo lena mo ke ausa o mogolo yena ke wa boraro ka mo lapeng la mma tobena wa re shala morago mo ga rururutse ka mo shala morago tobena jwale le ka re hlalosetša ka bophelo ba lena ka mo gae go fihlelela gore le thomile jwang go fihlelela sesi wa tlo hlalosa mathata a ne go lona mo moyeng nna ke go letše ka mo lapeng leo la mo motseng wa Kgobokwane ke sepetše ke ne le mengwaga e 11 ke se ne le maka se ya go dula bo mma gore na kua magana go busho ke be re go lela gona ka mo lapeng leo la ga Matlala ka ge re be re dutše ka mo ngwane wa bešo ba sebe a be a belegwa ena o be le go ka 87 mo motseng wa Mmamelodi aga batswadi ba rena ba hlokofala re šetse re thutile re dula magana go busho ga bo kwa rena batswadi ba rena tata go rena gore tlogetse ka 2002 ka di 28 tša March tša Sajamini tša August ma rena robala ka 2004 28 March bophelo ba rena bo ile ba thatafa ba sebe go ya le ka mokgwa ileng gore re gotše ka ona ra tlhoma go hloka batswadi ka lapeng leo la ga Matlala go aba o mongwe wa bona e le go Sesi Emily a kgopela go nna gore ngwana a tle ka kua gae a tla kgone go moiša sekolong a mo tsenye sekolo a o feleletša dithuto tša ka re o tsamaile mo a be a ne le marematlong ka ge a ba ile a kgwetša tšhelete ya mmagorena ya mongwadišitšeng dipolisi a wa go a ba beao a o dula ka gare ga lapa leo la ga Matlala gantši a dutše ko ga Matlala go a tšwelela yona ngwago mmagorena re tlhoketšeng ka ona go a ba le taba yona kgwedi eo go a ba le taba ya gore ba kgopela ke tliše di-birth certificate di-ID tša batswadi ba rena le dikopi tša bona a ya gore ngwadišetša RDP ka nnete ke ile le dilo tšeo ka mo lapeng la ga Matlala ge ke fihla ba bitša ke leba ke sa tsebe gore auso ke tla re ke mamare ke ba ba ileng gore be ba le busy ka ditšhuana ka re ba ntlhetše ba re ke ba ba tlhokomelang malapane le ditšhuana ba ngwadišetšang batho dikutu ausoela ka mofa dilo tšela mola bambotša gore ntho ya gabo lena le tlo e hwetša nnete ntho eo e tšwele e sa tsebe gore e tšwele ka ngwaga mang mamogolo a be a mpitša a re ntho ya gabo lena e tšwele and then o tshwanetse gore wena o tloge kua o tlo o dule mo ntlong ye ka re ge ke boledišana le yena mamolo ka morele ka re nna ke tla dula bang kua ntlong ye ya gabo rena mola le nna ke ne le mokutwana wa ka le rago bana bake o e le gore batswadi ba ka ba mo tlogetše ba mo tseba ebile a ntšheditše magadi ka re motse wa ko tlo šala le mang a go kaone ge ke fela ke itla ke tlo etela a re aowa ke ga bolele ge go ntše go ya go abele gore go nela usa rena o le gore ba re ke Maldives le se ke la bolela batho ka maina okay and then go abela uso mongwe wa rena le yena a dula ka moo a re o ria tša kgwebo ka mogare ga ngwakong ga le ka mogare ga ngwakong ge di motsogela a thoma go oketša ngwakole mara o motswadi ya gage a ile a mmotša gore o tsebe gore ntho eo
ka se ya gago ke a bo mamma bana be ba ntlo ba gona e go tšego ya ka re go ba le diphapano ka gara ka malapa go a tla le mo ile gore tšetše le lengwe ke fapana le bana ba monga lebenkele re bolela ka ona ngwako ba ile ge re arabišana ke re ngwako gape le tsebe gore ko wa ga bo rena o nyakile ka dipampiri tše batswadi ba rena bana ba malebenkele a re mo go rena a re le ne certificate le swere di-certificate tša gore ntlo ke a gabo lena na nna le pampiri tša stene tše na ya mpalela mo gore a re ne dipampiri tša stene tšeo ke ge nna ke tlo ngala ke thomo itulela ke sa hlole ke sa ba taba le tše ntšhi tša lefase ka ra go tshwenye re jelo re jele o ngwanešo a golela ka mo gare ga lelapa leo ga a golela ka mawa tshware ba ile ga botse mathomo mare go ntše go ya a lla fela mpotša gore go direga se go direga so jale ge ke be ke re a ke ba botšiše o be a ne le taba ya gore a re o sekebe wa ba botšiša sese ka lebaka la gore o ka ba botšiša e tlo ba ye nngwe taba ka moswane ke tlo ya kae ke no gomola ke mo tlogele ke foune ke botšiše o a fapaneng nae ge ke botšiša go tšele gore tšeatšeana ka mantšu a tomo mpotša dilo tše ntšhi ditlhokotlhoko le tše tša go ba le taba ya kgatelelo ya mo monagong yeo ba mo dirilego bobe godimo ga yona a dirilwe ke ba lapa la rakgadi ya bana ba ka mogo ya thomo ntshwenya ka re ke ka lebaka la eng go be ka mokgo ka botšišo mongwe ka mo lapeng a re ga nkaraba a mpotša ge e le gore taba yeo e boletswe segae ba e feditše ka re ke ka lebaka lang le se lampitša lampotša la re taba še ke tlo ekwa ka o wa gešo na ya be le gore tshwaro ka mo la e sa ba gabotse ba mo kgetholola ga a dirang ya be le gore ba mogolo wa mpitša ba mfounele bana ba ba foune ba mpha founu ke bolela le ene gore ngwaneno wa sepela o tlhetlha le mo a dule ka gae ga nkapela a suele ke botšiše wa gešo ke re na o dira ka mokgoo a re ke a suela ke apela a nyake ge nna ke ile ka labohlano ke sepela ke ya lesogane la ka kare ge ba e tla ba le ba bagolo ba le ba mo go rena ge ba fiša ka lapeng a go sa ba gabotse ba a fapana go a fetse le gore le nna a dintsogele ke be ke duma gore ge e be dintsogela be ke sa nyaka gore le nna re go bana ba ka batle ba go lebe tseleng ande mafelela ngwaga bana ba gage ba tlamo ke dula le bana ba gage ba babedi ngwenyana le mošimane go a bolela ba re kgopele dula le wena mamogolo go a kwa sore ke kgopele rago banake ke motse mogala ba kore bane šiba mabaka šia a bo mogala ba ka hloke pelae ke swere bana ba gage ke dula le bana ba ngwanešimo ge ngwaga o fela bana ba ka ba sentse gore go etelwa re sepele re ye magae re tomatoma le ke bana gore a re ne magae ene ke nnete na le ga ile ro etelang ka go lona ke le lefeng ka gore le kua ga kokwa rena re be go re dula gona kua magana go bušwa go bo go se bose mamolo a rena ba se ne tshwaro e botse le rena gore ge nka bolela ke ntšhi letšatši le ka be la šaba ke tlano thatša mola le mola o ile a re raka ka ge re tlhokofaletše ke mma go rena ra gorogela ka kua ga mamogolo o mongwe wa mo go lelego gona a re tšea re beya ka moo go a feta di-10 days ke gore betše ka ngwana gešo re rakilwe le gona ka letšatši le go bolokileng ba re boele morago re ganelang lebaka e le eng gore re tle re o rakwe ma re swanetše re roule ke ile ka bona ge go hlokofetše mma gore no re routše mara dilo tša gona di a sepele ka mokgogo ga maleba jwale se ka re bogolo ba sealo ga se tswa komeng fano se reketse kgogwanyana mo larariara ka ge re se ne selo a go netang go a re gore bala ngwane wa ntatelang ošo ba re le a roule ka ra ke roule ka ra re roule a gone wa roula re tlo tlhoka motho tlo re sobolang re roula ka dipelo ene ge mma gore na tlo robaletše mo lefase la mo Mamelodi mo mmaka o ile HF a mogolo o tlile a tla ba le rena mo motse wa mo Mamelodi ka sepela le ena le malome ake mamako gore a tle mmušareng wa kua gabo kua bo magana go bušwe malome aka o kere mmarena a re ya mmušareng wa gage Soshanguve a Soshanguve ba re tšhelete ba society ba mphile tšhelete batsadi ba motsadi aka ka mo fa yona malome gore go nyakega bokae a tšea 500 rand a e buša
a re ye ke ya ga go motlogolo ke ya lena ka morago ge ke tlhokwa mo bare maka le bo malome ba ile ba ba le clashnyana ge bona ba bantse ba le gona mo toropong ba dimadi ditšhelete le mebotora a botata gore ba se patelane ga botse mo ba losha ke tšhelete mmarena a ya dibile malome a re ba re yona yela malome ga go fileng ba ba boditše ke tšhelete ya mmago lena jwale kgaitsedi so jwale lena be le ratile gore Professor Mremi le bitšentše kgolo le mmutse radio station e le thuše ka eng nna be ke ratile gore ge ka re thuše ke ka mathome kgolo ke lela go be le mo e leng gore o ngwaneše go ba le bodulo mo a fišago tlhogo le nna ke re ge ke re ngwaga o fedile go ba mo gare ga ngwaga ke ra ke o bone o la ngwaneše ke mo ke nla mme a gone taba ke lebogile ba tla le famela e tšang kere okay a gone bothata tobe right motheletši wa mmutse community radio ya gona fa le go 96.3 FM ka baka la network kgaitšedi ya rena a ba feleditše ba gapeletše ga gore a ba ripe poledišano ya bona empa re a galala ge re le ka mo re itheeleditše re a lebelelana le prof re a e galala o ka re nkebe re kwele maikutlo a kgaitšedi ya rena gore ge ngwana gabo jwale a šetše a tšwile mo meloko le metswaleng a dula metseng na e moswara jwang taba ya ntwa ye e bileng gona magareng ga malome le mohu mmago bona le malome ya bona o hlokofetše batho ba
ka morago ga gore malome ya bona a ba fe 500 ranta ye go ileng go a hlaloswa gore ke ya go patela sekoloto sa mmago bona family ile ya itšea jwang go tloga mowe na ge malome a tlo hlokofala o hlokofetse yena le batlogolo ba gage ba kwana jwang ka moraga gore se se ga hlokofale ba sa kwane prof a re tshepe gore ba tla re boela gape le dintlha ka moka di feleletse mongaka empa re kwile nna le wena gore wa go ne le tšeo nkebeng di kgonne go tswelela ga botse jwale ka baka la network mongaka di re hlaeditše empa gone molato di tla boa re a leboga a re leboge malome ka kapa re kgona go kwešiša gore ke nnete thereso go tloga go na le ntwa thulano e ya gola e golela godimo ke thereso ka gare ga lapa lela ga bomme go no tloga go nyaka gore ba iponagatše ke na le nnete gore ba tloga ba thieleditše se se bolelwang mo ga se bolele ke Moremi ga se bolele ke ka kapa ba le ke bana ba bona ke bana ba lena ba ballang ene a ba re gore ge ba lla so ba ra gore le ba lahle ka nnete ba nyaka thušo ba nyaka go boelana le lena ba nyaka go bopa leloko la ga bo bona le pele ke kole ntlha e nngwe yona e bolelwa mo ye ile go gore e napa e nkušitše bohloko ya mathomo ke kole ba bolela ka taba ya gore kgaetšedi ya ka ba ile ba tloga ba ya go dula ga ga bomme ba bolela ga ga bomma go lena gore re go ile go a fihla nakwa gore le sekahlo le sa go dula kua ga ga botate le ye go dula ga ga bomme o tsebang ka yona taba ya go ya go dula ga ga bomme se gona ka nako eo wena bo sebe wa belegwa go na le bothata mo mabapi le tabeng ya gore go na le RDP ye ba kiwang wa itseba wena ke a itseba ge RDP ye jo bo le gona ke le gona o ile wa dula ka mogare ga RDP ye ke ile ka dula o ka ba o dutse mengwaga e mekae a ke sa tsebe gore ke nako e kae mara gona ke dutse and then go tswang ka kua go tsweng ka kua gare ga RDP le tswele bua maswara bona na se right maitshwaro jwang so kgaitšedi na bana ba ka yona re ikušitše re gare ga taba mo kgaitšedi yaka nna ke tswile ka gare ga RDP ke be ke bethwa ke be ke hlakišwa ke be ke rogwa ke be ke berekišwa kudu boriwa ne ke berekiswa kudu bana ba gona ba ba sa bereke go swana le nna no se no re ka re nka bea matepe ka gore a se ga gešo ke tshwanetse gore ke no bereka wena RDP o tseba ile ga ga bomang ka mola go yona ba engwadisitse ba re ke ya rena mara bona ba thoma ba dula go yona ke krile ntse ba dula go yona nna ke ya go bona ke dula o kreile ba dula go yona go dula mang yena mmamogolo a wa ngwana mmamogolo go dula ngwana mmamogolo ke ka ga gage ka moe ngwana mmamogolo wa go ya ka yena ke ga gage o nyetswe a sa nyalo wa tseba ke hlaetša go kwešiša gore ka baka la gore RDP e tswile ka maina a bana baki se se a bona ngwana mmamogolo wa bona yena o dutse jwang ka mogare ga yona a dula jwale ka eng go fihlela mo e leng gore o felleditše a sa sware wo gabotse wo a ba a fetša a ngala a tlogela yena ka mowe and then ya ba gona ge yena a kgonne go wina ntlo ene le gona go na le se sengwe se se sona taba ya RDP ke na le nnete gore ga gone o a ka reng RDP ka ba ya gage go bana RDP le ge o ka e reka ge bana ba ka tla ba re nyaka RDP ya mma go rena o tlo e kry-a go bana RDP ke ntlo ye e leng gore ga ya dumelelwa go rekiša go ya le ka tsebo ye nna ke nego le yona gobane re ngwadiša ka lebaka la gore re sene tšhelete ya go aga re ngwadiša ka lebaka la gore re sene ntlo ye e leng gore re ka re ge pula e tla e kgolo ra tšhabela ka go yona re ngwadiša ka lebaka la gore ke ntlo ye re kgopelang gore mmušo o re agele yona kgaetšedi ya ka ke kwele mama ka mo ke re wena o tšhabe mmereko o motho wa go bereka furugo go suela go cleana go jwalo ke nnete o ile go rakiwa ka mogare ga ntlo ye e le go gore ke ya geno kgaetšedi ya go mogolo o rileng o no re ke tswa mo bona ke sa bataba le bona ke kwele kgaetšedi ya gago a bolela polelo ya gore ge ba etla gae le bana ga ba tsebe gore ba ya kae ge le yaka kua RDP ma le raka awa senke ke bana ba no ya mosegare ntse ba tlile mo ke dulang
ba ne ka kuba eta ba bo kgaitsedi ya go yena gare wa gae o ya kae hai a sa tla mo gae a itlo ya bo monna ga wa bo anka a sa ya ka go bona le khula mafello le bileng gona bo shetse o le gona la mama ene ke lona la ngwanenu bo se gona ne ke lona le ba boluketse gona ka kua ga bo mme ke kwela bolela ntla ya gore le iletsi maraga la hlobola ga botse go diragetseng ba no hlabile dikgogo then ba no rapesha mashilanyana ke bolela ka tabeng ya go hlobola le berekile wa ba no re hlobotswa o no apeiwa ya tshumiwe le tso fela a senke le hlapishiwa mohlomongwe awo marao ga le hula mama ga go ile go ba le huleleng ka kua gae le bile gona ka baka la gore ge mma go bona a tlhokofala maloma bona ba a sa phela and then go ndwa le maloma bona o tlhokofetse ke a re resha a kere o kwele gore ka le hula mma go baki malome ya bona e be o ibile yena a tsereng stopo sa mma go bona a se isha mmušaren so shankove a be a ba fa 500 ranta ye e tswileng a e fa ke se seage ka di-society tša mmage a ntšha tšhelete a e fa malome ya ge gore malome ya ge a kgone go patala mola le mola ka gare ga tšhelete yeo malome ya ge a ntšha 500 rand a e fa sesiao ya tle ya re ge e hlaloswa gore na ke ya eng 500 ranta ela ba re gape malome ya lena o kolota mmago lena tšhelete e leng gore ge le be le bona ba sa kwane ba be ba lwesha ke yona tšhelete yeo ya boa ya mpotša gore ntwa ya mmamogolwa ba tletse ba e tlhalosa ge e le ra se yona ntwa ya mmamogolwa ba le ba ge a re mmamogolo o be a sa tsamaišane gabotse a sa kwane gabotse le bomma gore na jwale re hwela seo e mpotša gore ka nako ye mmaloma bona a fapana le mmago molli family go ile go apa le ba e leng gore ba eme le malome ya bona ba bangwe ba ema le mmago o that is why e le gore taba ya 500 ranta go ne le ba ba itsebang that's why ba kgonne go e botša sesia o gore gape malome a lena ga a šalela le fa 500 o le fa yona ka baka la gore o kolota mmago lena ka baka la dikoloi tša papa go lena tše ba beng ba di adimana le ditšhelete jalo go ra gore malome o jile ke nembeza ya gore a boloke sesiage a mokolota e le gore lena sesi le ile la tšhabang go bitša family le bie fase le ba botše gore banna gape batho ba baga ka gare ga lapa la gabo rena ba sesi a senke ke bolela selo a ntši sesi ne le ena di bolelang ka rena e le mogolo mo gonna ne ne ke sa nape ke tsena ditaba tsa bona mara gape gong jale ke kwešiša gore wena o godile ene wena o godile le wena ba le o duma go ba le ga geno ene ba le o dumang go ba le ga geno go fitlhile nako gore ba le wena o tlo thome go bolela nnete and then re nyakeng nnete mo e leng gona if le nyaka dipampiri tša RDP re tlo di kereya go na le tsela e re ka e berekišang gore di kereya mara ke nyaka go kwešiša lena pele gore lehlakori la lena le reng le sa nyaka go boela ka mo RDP go ba le nyaka motse o mongwe na le nyaka motse o mongwe alright kgaitsedi ya ka ke nyaka go botsiša potsišo ena ke kgopela gore o tlo go nkaraba ga botse ana wena le bana ba bommamogolo le ya kwana so le ya kwana wa o ile wa re go thoma go ba le mathata wa selele go bona ke na le nnete gore bana ba bommamogolo ba tseba gore wena o ne le kgatelelo ya monagano morago ga tiragalo e ile go ya go tiragalo ke na le nnete gore bana ba mmamogolo ba tseba ba go bona go tlaišega ke na le nnete gore bana ba mmamogolo ba bona gore o goga boima ga kakang ke na le nnete gore ba bona gore go ntšwela o sa dula ka gae o dula malapeng ge e le gore ka nnete wena le bona le ya kwana wa e ba se ba go bitša ba re ngwane šwetla o tlo dule le rena ebile go e thaopa mme wa batho go dula le wena go mme le re le ya kwana ga ke tse gore wa e bona ba sampitse gore ke tle ke dule le bona
khaitsedi ya rena a bolele nnete lebaka la gore ke re ga bolele nnete a kwane le ngwana mmamogolo wa ge o a swering certificate sa gagwe sa matric ke a re resha le a kwana a le kwane kwa mathomo ke ngwana mmamogolo wa ge. Number 2, ngwana mmamogolo wa go wa swering certificate sa gagwe ke yena a dulang ka gare ga RDP ya bolena le a kwana wena le wa le tšetšeng ntlo ya ga bolena ga botse a le ne mathata sale wa mo gopela thuso a go thuša ka re ngwana ke ile a bajwa ya be le ena kgone go nkisa mo go hlola bona gore ngwana bothata keng ka gore ne re berekisa dikoloi tsa go ka isa ngwana mo go ra gore o ne le lerato go ra gore le ge o lla wa tseba gore o ka llela kae wa e seng go mo gopela gore a bolele le ngwana abo a go fe certificate sa gago le bona ba thulana ga botse le bona ga ba kwane ke bana ba motho nke ke dire so re ka khwetsa jwang dinomoro tsa wa swearing certificate tsa gago o na le tsona ke na le tsona ga botse le wo wa RDP wo re sontse re mo kere ka baka la gore o kwagala a ele motho a o ka re mo phela ga botsana a ke nagane gore ka mogo kgaitsedi ya rena a bolelang ka gona a re ba kwana a ka palela ko go mokwela bohloko ba gore ge ba ka kry-a stene se sengwe a kgone go mo thuša mara ke nagana re swantse re mo kry-e re mmolediše prof o wa a swereng RDP wo ko mofi wa certificate mo kuo alright kuo wa tšedi le mo godimo prof and then wa RDP kuo mofi o a gona mo nke o re ngwalele tsona wa ona tšo le a kwana mara fele wa hloka di-phone number tša ngwana mmamogolo a go le kwana a wa go ne molato prof tše tša wo wa certificate ke tšedi le mo godimo fao kgaitšedi yaka wa tseba ge ke theeleditše story sa lena go ne le mo o ka reng ke nyaka go sola lebaka la gore ko go sole ba genu ba le rongile re kwele mathata bo mmamogolo re kwele mathata bo mang empa ke nyaka go sola ngwana gešo mme mo wa dulang le wena o tloga a go boletše jwale ka seroto sa go ba le dinotlo wa bereka wa šoma kgaitšedi yaka ke nyaka go bolela ka bana ba ditšhiwana including wena bana ba ditšhiwana ba na le problem ya bana ba ditšhiwana ga ba kgone go kgotlelela go rongwa a ba kgone go kgotlelela go kgalemiwa they will always say ba re kgalema ka mogo because ba bona re sene mmago rena ba mperekiša ka mogo ka baka la gore ba bona ke sene re sene batswadi o palela ke go bereka ka ga seseago mo o dulang gona mara o kgona go bereka ga kgaitšedi ya rena o e leng gore o kgopetše madulo go yena ya bobedi ke nyaka gore o kwešiše gore go ne le batho ba bangwe ba tlo gore ge ba go kgalema kapa ba go bontšha diphošo tša gago ka go rata o ngwana wa lekgarebe ke nagana gore in the brackets e tloga e ba dihlong kudu gore ngwana wa lekgarebe a re ga te thabiše ka madila situation ya gago ngwana gešo ga inyake ditšhomi ka gare situation ya gago ga inyake gore o phele dipolekeng tša boithabišo situation ya gago ngwana gešo e nyaka focus situation ya gago e nyaka gore o kreye batho ba o ka bolelang le bona gore ba go thuše go fokotša enga ye le mo go wena go fokotša bohloko bo boagegileng ka mogare ga pelo ya gago
ga gone motho wo ngwana geshu a ka dumelang gore motho a sepile a sa laela ka gae a ile soganeng for a weekend. Remember gore a o ne motswadi ngwana geshu ge o dula le mmamogolo wago go ira gore ge mmamogolo wago a no go tlogela o no sepela o tlala naga o enwa jwala o tsamaya mašego di a jwang maikarabelo a gagwa ka gare ga diatla tša gage nto nngwe le nngwe ye ka diragalang ka bophelo ba gago mmamogolo wago ke ena swetseng a tle a iarabele. Yes, jwale ka motswadi o swantša go kgalemele gore ga wa swanela go tsamaya bošego taba go tsamaya bošego le ka kua go kgaetšedi a rena ya tlika gore o ne le go bua yena a šetše a robetše gane o robala nako mang kgaetšedi a rena. Ke nyaka gore re seke ra gatelela maikutlo a gago a gore ga o nyake RDP yela ya ba ngwaditšeng ka lena ntwe le nyakang ko gore le hwetšeng stene se sengwe. Go hwetša stene se sengwe kgaetšedi ya ka go bolela nnete ga ke nagane gore e tlo ba matsapa mara re swantse re kopane le se sia go pele wa mmamogolo wa go a dulang ka gare ga RDP ye ngwaditšeng ka lena, then re dule fase re bolele le yena gore yena ka pelo ya gage o nyaka gore go diragale eng o tee kwa jwang ga a dutse ka gare ga RDP ya bana ba e leng gore go njwa le ba dula strateng ga bane ga bo bona. And then re tlo itšea go tloga moo if e le gore a ka ba le pelo ya gore a ba boe batle ba dule nna ke tlatswa, and then go tlo ba le ka mokgwa e leng gore re tlo bereka pleke yela gore e tle e be pleke e leng gore e ka se le hlabe e ka se le tlhafele e tlo ba le gaela lena ge e ka ba re tla dumelana gore le hwetše stene se sengwe yena a ka kgona go limita halfway mo kae gore le kgone go ba le ga bolena. Ntwe ke e tsebang ke gore re ka kgona yeo ke shoka yona re ka kgona go dula le ba mošadi ra ba kgopela gore ba lefeng stene ba tlo lefa yeo ke shoka yona yeo le go sasa e ka direga le neng kapa neng e ka direga gore re ka ya go bona ra ballela ra khuna mafase ka matolo ra ballela gore ba re bopule ba re fe stene ngwana ge stene seo se ka kreagala mara putšišo ka baka ko gore ka baka la gore ga o bereki se tlo jaratelwa jwang na mokhukutlo wa ge ga jwang ge e ka ba RDP re ka e ka kgona go tswa go tlo diagala eng mara ya stene yona ke shoka yona gore ge re ka llela ge re ka note thola ra llela ba mošate le go sasa stene ba ka refa ngwana ge ye ke shoka yona mešate ke batswadi ba rena ba ba ruka betšeng re berekišana le bona ge re lla re kgona go kitimela go bona ra phaphata diatla ba kgona go rekwa jwale ka batswadi bao e le go gore ba kgona go kwešiša maemo a maphelo a bana bao ba ba ukametše go dinageng tše e le go magoši go tšona. Kgaetšedi ka ke nyaka gore wa bona mo jwaleng le tabeng ya go sepela bošego le ditšhomi ke tloge ke nyaka gore o tlo go fokotša kudu. Re na le kgaetšedi ya rena mo mogaleng fa ke yena a swerego certificate sa kgaetšedi ya rena go ya ka mokgwa kgaetšedi ya rena a bolelago ka gona ke ya mo amogela gona mo kgaetšedi ya ka ke ya le amogela lenane go lapitšeng tše kgolo motse community radio letšatšing la lekgono le gona a wa re gona le tsoga le hlwele ga botse kgaetšedi ya ka ya ka tloga botse ke o le le tswa mošomong awa ga re tlo le swarella nako e telele kgaetšedi ya ka re ne le ngwana mmane a lena mo wo mmane a lena a hlokofetšego wo e leng gore le ile ka kwano ya lena kapa ka lerato la lena la go thušana jwale ka family ye e ratanago certificate sa gage sa matric se feleditše se fitlha ka go lena le a itseba taba ye le a itseba ngwanešo certificate se go tloga tšatši le mathomo ga a le swariša sona go diregile eng go fitlha le kgono certificate se ga a swariša sona re be re se šomiša re le ba babedi ka mokgwa mo re tšere di-documente ke tlo hlaloša le tla mo khutša ka morago re ke tšere certificate seo di-documente di-death certificate gage le di-affidavit ke monyakela space ko CM Mahlangu
go tle mo gae o biditswe ke nna ke mmiletša gore ke moretse kare e tla o to tsene sekolo o to ka mo tšea ka mo nyakiša space before a ya ko rile seabuswa ba re kganyetša ge re seno ya seabuswa ba re kganyeditše ka mo transporta ka mmiša Mabololo ke ne le mmaka ke mmamogolo wa gage re ya go mo lokišetša di-documents tsa gore a kry bursary and then ba mo admita ge ba seno mo admita na robala ka kamoreng yaka ka mo kamoreng ya ba robala le yona ba robala le ngwanyana re iloketse ka mo envelopeng e brown ka di ya mo madraseng ge ke ya mmerekong ke fele ke mmotsa kere ge ba dinyaka a širi mo madraseng ka e bolelang gore di alwana o ba re every Friday a tlisa a tšea di-documente tšeo a fela ya Mamelodi a re ke ya go sesi a ya di-boyfriending a ya kae a tšea mafelelong ke no kwa re esesegane certificate se kae ke re se mo madraseng gore a wa ga pase gona go ne le tše dingwe but certificate se ka morago a to hlalosa ka homelela taba gona ile ge tlotla ka morago ke go ba re gana ka certificate and I think I'm good shagan two good shagan di fela ka re mo so mongwe se misplaced re sa tla so ka morago ga ngwaga ke no kwa abuta mpitša re gape go ne tabengwe ya bolelwa ka mo bare wena gana ka certificate aga kampitša abuti and then ka bitša ngwano ba šitša tlogile mo gae a le ga a usaka ka mo diletseng e nngwe ka mo Valkral ga le ka mowe ke a mmitša kere e gane o reng gore ke gana ka certificate mare mola o ntse o tseba gore re ile ra senyaka ra se se bone o re ga wana senke kere o gana ka yona o gana ka sona then abuti a rawa ka re fifa go bolela tše ntši a ke kgaole tshele ke mo fe tšhelete a mo fa 250 ka re gore 200 rand ke sa go pola ka re ke gale gore a o apply certificate ka leso ka re se wa se bonagale go felela gona mo a se aya ena se a mpotša nna ke no kwa bare nna ke gana ka certificate ke kwa maloba mo bare go mme ka mo direblong bare o gana ka certificate le gona ba le ke kwa mo radio bare ke gana ka certificate a ke ikwešiše a se nka bolela le nna a se nka mface a se nka ra omana a se nka ra bolela ka certificate seo ge abuti ya go abe a mo fa 250 ya gore a ye go apply certificate e be ile ka ngwaga mang hello Thobel Khaitjedi le yankwa hello right go lokile ga gone molato ke be ke nyaka go no mutša putšhwete ya mafelelo ya gore yena o na le bothata le kgaitšedi ka mo kgaitšedi ya ka hello ke be ke botšišitše gore ge abuti a lena a be a mo fa 250 ya gore a ye go apply certificate se sengwe e be e le ka ngwaga mang ge abuti a lena a mo fa 250 ya gore a ye go apply certificate e be e le ka ngwaga mang hello ke na le nneta gore re etemogela bothata ba network kgaitšedi ya ka ba re o filwe tšhelete gore wena o ye go apply certificate because certificate se tibetše o išitše kae wena certificate a sanka ba go fa aowa ga senke ba go fa wena le kgaitšedi ya gago ye re be ngwaneni o re bolanka le yena mosese ya go wa mmamogolo wa go ge go ka diragala gore o hwetše certificate
sa gago kgaitsedi Hello. le yankwa Hello. le yankwa le yakwa ke botšiša gore ka nako ye le fa ngwana wo 250 ya gore a ye go apply certificate e be e le ka ngwaga mang ka baka la gore yena o re ga a ye gopole tšhelete yewe hello re ne challenge ya go thuša kgaitsedi ya rena ka taba ya certificate re ne challenge ya go boledišana le sesiagwe wa mmamogolo wa ge wo a dulang ka gare ga RDP ye ngwadišitšeng ka bona ye nkgatlhang ke gore o re yena le ngwana mmamogolo wa ge wo a dulang ka gare ga RDP ye ngwadišitšeng ke bona ba kwana go ra gore re tlo kgona go dula fase le bona ile ba babedi ra kgona go nyaka go tseba taba ya ntlo go tsenelela ke nagana re ge batho ba salwe o ka re go ne dilo tse dingwe di lokiša ka bonolo prof ke thoma go lemoga gore le yena kgaitsedi wo ba re go swere certificate ga nape o ka re o mo ntweng eno ba moya o ile godimo ka lebaka la gore taba ye o ka re ga sanka ya feta ga botse gobane o hlalosa gore certificate be ba sepetse le ba babedi ene a berekiša koloi ya gage a nyaka go mo applyela gore a ye sekolong go jwa le kgaitsedi ke nnete ke kwešiša gore motho e leng gore o nyaka go applyela motho gore a ye sekolong ka koloi ya gage a ka se lahle di-certificate tša gago unless if maybe certificate ye le misplace gore a ke tsore le iberekile jwang but according to ka mokgwe ke kwansesi a explaina ka gona a ka se lahle o re ba ntšhitše 250 e ntšha ke abuti wa gage wo a lebiditšeng a re swara o ye go dira certificate o ye go se apply a ba mpha tšhelete nna ba go file wena a go gopole ba go fa tšhelete meeting o ile ngwa ba gona wa kgaitšedi ka mo le abuti le o ile wa fela jwang ke ile ke gopela certificate a romphile sona ka tsamaya go abuta gage ka mmotsa ka re gape se se gona ka certificate se le gore ene mphile sona ba mmitsa ba mmotsa ba re certificate sa ngwana sky a re ke mo file sona ka re na senkampa a re mara o tlhalosa gore o re o file tšhelete ya go dira certificate a re na senkampa tšhelete a sanka wa fiwa tšhelete aowa alright wena le sesi ntle le pako ya certificate go ne le nngwe pako e le bakang o a morata sesu o rata go bolela le yena ge o ne mathata o kgona go llela go yena a go thuša ne ke llela go yena before certificate se timela no a o no re nka ya go wena ka re ke sa kwatetse taba certificate alright the right reverend le lokile ya re lokile ya right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re a šoga motheletši repota ka mo re swara ka mo repota ka mo re swara ka mo ba ema masogana ka mo go netefatša gore seo re se hlokago se a hwetšagala go ya moyeng nke re ko gore na yeo ba e apeilego ga jwale ke efe jwale motheletši ka ge re tshepišitše gore re tlo
kopana le sesi gape jwale re na le ena mo mogaleng mo ga e jedi yaka ke be kgopela go botša mo jwale lena mo godimo ka tabe ya ngwana bolena ya gore o dula metseng ya batho le a e tseba ke a e tseba gore o dula metseng ya batho o ile a mpotsa re nna ke a sepela sesi ke sa tlo o dula ka mola ka re ke leka gore ka re tla mo gone o dile mo a re o ntshwaretse bana le nna nke ke bone gore nka sebele malonyana gore ge ke tswelela mebereko ka kua bo diforong ke mara jwale a fela thala matwana ya diforong tšhelete a e re selo sentse a fela romela fepa bana a gore kgone gore a ka ga lapa la ga borena jwale ga jele ka ke gopela go botša mo jwale leloko la bolena mo godimo ga tabe ya lena ya gore ga lene ga bolena and then bona ba taba mohuto e ba swara buang le gona ke gopela go botša gore ka lebaka la gore ntlo ya bolena e ya RDP e leng gore e ka be tšere ko mongwe e leng gore ka se kgone go mmolela mo moyeng family ya bolena ile ya riang ka taba ya mohuta owe wa gone lo ileng a ba taba le yona ke dumela gore ge motho a dutse le bana ba gage a ija gabotse a ne taba le motho yo mongwe ka lebaka la gore nto e mmakatšang o mamogolo ai nna ke tsere go fetogile ge go itla kae o bona o ile a kgone re nyakela bodulo ba gore ntlo e tlo le nyakela yona ke ya gaboleng gore kwa mo tšhentšhitše ge go itla kae wa ria ge go itla kae ya ba mamogolo le e leng gore le nna a ke sa mo tseba ka mogolaleng ke a nkgodišitšeng ka gone o a golela ka mo ande nna ge e be le nna go ya ka nna bale ke re moto mongwe o tšea kgopolo ya gago gore o ka re nka be ba dira so ke re batho ba ba reng ba sa re ge ba hlakane ba bolela ka rena o so nna mmaka o bane lerato godimo ga family ya gabo mmane jwale ka mo go bona o ba ba rata ba bantši o ba thušitše ba bantši legonole ba rutilwe ka lebaka la nna mme o ba sa rutega mare o bane le bohlale jwale ga jedi jwale ke gopela go tseba mo ke kwele le tlhalosa polelo ya ntwa ya mama le malome ga ba sa phela o ka re le re malome o robetša kere malome o robetse le ena gore ba be ba bakile re kwa ge bomba gore ba re botse gore o ile a mo adima tšhalete ba adimana ditšhelete ka sontse re tla mo fe tsona a mmorela gore bo saedile kae go mpha tšhelete o bone ke mang ya ba e le gore lehlo e le tsoga gona moo nna ka ga borena ke lapa lethu le lesedi sa re tsogeleng malapa ka moka ba rutegile ba ba seng ba rutega ba owner di-business mo e le gore nka be ba ile ba re kuka le rena ba kuka o motee le rena ra kgone go itirela jwale ke gopela go tseba gore seemo sa ditaba ka mokgo se lego ka gona magareng ga lena le batho ba bolena ba bomama gago jwale ke nyaka go tseba gore dilo ka mokgo di lego ka gona magareng ga lena le ba bopapa mohlho mongwe le ka mokgo dilo di leng ka gona mo go lena le ba bomama e jwang le ka e tlhalosa dilo tša gabo rena ka mo letlhaka gore ke tla thobo ka letlhaka gore la go botate le gona go ne tšhomišana go šetse rena bana fela lelapa la rangwana bana ba rena fela ba babedi ga go ne perekišana tele ka moga bomama re no gatelana ge go ne le mediro le gona ka go no re ka gore ke ka gabo rena ba no re botša a ba re botše go swane le ge e le gore re ba leloko ba dula fase le rena go se ne sa gago malome o tla no phela o le morago batho ba bantši ba nkgaelwa ke petrole ke tšhalete ande e leng gona go le motswadi bana ba tšeo ba bee fase o se ka re o a ka ge nka mokgalemela e le morwedi a ke goba morwa a ka dira phoso a ka se tla nnametša mmotoro goba ntekela mokotla bopi a o bea ka moraga le bati a ba botšwa jwale go boletswe ka taba ya mmamogolo o e leng gore kua ga bomama o leng gore a le kwane ke bolela nnete ke bolela nnete a re nyake o ka re ore o modumediše go le go ba le leku ka malome aka kwa 1990 magana go bušo ka ga malome ka polokong ya kepela le ba bamong bana re tšhumo raya koo ge re fita gore bakgwedi ke ba dutšhumo lapeng ba ba ga bomma gore re na le ba bang batho fela ge re ba dumediša re ba swara ka matsogo go phutha matsogo go a boa batlo go a ba le lego gape nna ka go fetse ba sa dutše ba dula gona ka mokgo go dutšeng ge ko mo dumediše nna ka mo fete ba ntshola bomamogolo ba re re go sa mo dumediše na ka re ke mo dumediše ba ka gore go mo dumediše
o sereša ka batho phuta matlo ga re nga ke le ene o ile re raka ka le go ka mo tsa so ke ile ka kgetha gore o ka one nna ke dule mo ke dule le bana ba ka re ka fapana le mongwe le go a botsa ke wa mamogolo e go kwa ga go mmaka a sa re nya ke gona ka kwa magana go buša a ra ke tle gae nna ka re gore a ke tle gae o rame ga ine le fena bo maka a re ka kwa ga mami ka na o mmago wa re dulela ka kwa lapeng ka re mmago wa re raka a re nyake ke tla ka eta lapeng ke tlo dirang ka re so ke betso le gore mohlang ka robala ka kwa ra ba ka gona mo mokhukumo ke mo ko robala morogo ba ntse fru kwa ge ge sintse se fru e ntwa di se mo ga ka fru ke tsoge ampitise ke dirapeng ko go kwa gona kwa magana go buša se ke ka mo ga mmago a re mmago a nya ke motho ka mo jwale ke gopela go botša mo gore taba ya tšhweni ye kgaetšedi ya bolelago ka gona gore o ile a kopana le yona bošego ga e tswa moaetswa go gona ka re beile motho wa go notenwela taba la mmotlana bjale taba yeo o ile a le tlhalosetša ga kgaetšedi molli wa rena fa o ile a mpotša ka yona bjale a re ke bone ma o ile a ntlhalosetša ka yona tšhwene wa bolela gore ke bodile ke setuku ke e tswa mo ke tswang bošego ke e tla ka gae ke tlo robala lelala le ka go tlhalosetša mohlomongwe ba ka mo gae ka taba ye ya tšhwene le boneng goba phoofolo le boneng awa nna seke ke le ikgomolela ka e dira khupa marama gore e tlo ba le dipolelo tše ntšhi ka mogare ya ba nto e leng gore e gana go fela seke ke botša motho le yona eo ya rape ile ka no iswara ka bonna ke no botsišo tewa ka lapeng fela a mpotša ka mokgwa a nkarabile ya be le gore ke no dula ka botlhoko boo ge ke re ke a nagana ke sale ke ba botse kere go hloka batswadi ga go a loka jwale mo godimo ga taba ya sorry for go letsana ganong mo godimo ga taba ya ntlo ya bolena ye e jelweng le duma mmušo goba molao o rieuang mo godimo ga taba yeo a ke re go jalo godimo ga yona taba eo ya ntlo ba itsere ya RDP ke re ke forma and then o tšhetša e godišitše and go ile ba ile ba tswela ke dintlo ba utsa rena ba bangwe ba babedi ke di-RDP kua magana go buša ka re ge ke bolela gore a direng ka gomreng ka ge yena setša ke re ntlo ela e godišitše a re se ntlo e leng kua magana go bušo ye e leng ya ga o tšhentšwa dipampiri ditšwe ka rena ba re o ka se kgonega mara bogo ka sepale gore o ka se kgonega jale ga legolo ba šetse ba itsere ntlo ene a go neta mmušo one tsele ke duma gore o ka re o ka tsenya letsogo wa re thuša re sa rate kgona go te go kgonela mo e lego ga gore e nang le rena ra jea ra begabela ka metsana le rena re sa go tšele gore eo motho wa yona o egodisitse ga o tsebe ge re tlo dula ka mole re tlo dula re dutse re tšhogile ka lebaka la gore sena sa bea ke rena ke sebeile ke mmušo ande sebeile le ke monga motsong jwale mmago lena ge a fetša go robala mamago lena o ile gola a ke re le re mama o hlokofaletše kua Pretoria sepetlele mamago lena o ile a laelelwa ko goa o ile a tšeiwa moya gage mo ge mama ka sorobala before mama ka sorobala o ile mpotša poleleng wa re ngwana wa ka a no go lolwana ke malwetsenyana di-high blood sarese ke sa itse gore tse ka mogole go tsetse gore le gone a re ngwana ka mohlang ka tlhokofala mo ba ne ba gešupua ba go tokua magaeng ge ba ka re ba ntšhia ba re ko bolokwa magaeng le sekebe la gana ka nna le ba dumele le te modimo a mo a sa feta ngwaganyana a robala ba gatla ba ge mmago lena lenya ka bolokelo kae ka re mao lena mo go le mo go ngwa bolokwa ka ge tata re betse Mamelodi and then maago ka go lokela Mamelodi ke le dumeleng le motšheng a se tsela go bolokwa koo ene ge e le gore ba be ba ne le lerato go ba ba tšea marena o tsera gona koo ko mošare re sepeke le go a mokgolo ba re phega gore go tlhia go fetogile ka ikemo ke sa tsebeng a gone taba kgaetšedi le seke la fela pelo re tlo ma a senke morago ga lekwa ke re morago ge motho a robetse natlapišio go diwa mošole ka moka
nna ba le tseka bano re fa mone ba tsa fela wa ga go rena a se re hlapishi a senge le hlapela le sesula mma go lena wa mo re tsela no tsela le dipati le gona mo re mo go ke ba le gona mma go ntse ke re ke nya go iria ke rera dile tsa ka diphumelele ke re nya go thusha wa le la ma le mpa di shopping a gona taba re tla fa professor Mremi and then I bone gore taba gele ka mogwa wa ka le thusha bang mo godimo ga mathata a lena kre okay thank you o kwele bohloko kudu go ya ka mokgo family ya bommage e ba swere go ka gona ka morago ga lehula mma bona ga ine taba le bona bommamogolo wa bona ga ba dumediša ba phutha matsogo mola re tseba e le gore motho mongwe le o mongwe ga le ga bommage ke mo a kgonang go naba maoto a tiketla ga botse a gata tala e bola kgaitsedi ya rena ge ke be ke motheleditše polelong e tee ya rabileng e tshepidišane le ya molli ka mo ya gore ge re ka no kry-a setsha sa rena rate kgorela ka baka la gore ge re ka boela kua go yela e dutšeng ke ngwana mmamogolo wa rena ebile a iokeditšego e tlo ba le dipolelo tše dintšhi ka baka la gore le go aga ba šetše ba agile e tlo re hlolola dipolelo re ya kwana prof wa tseba taba ye ka kapa radio ge e le gore ke thereso ga e ba thieleditše nka rata go ba fa maele gore ye taba ke taba ba seke ba e tšea gannyane lebaka la ka ke gore bana ba balla ba ka no ba ne le diphoso ya tše ba dirileng mara ke bana ba bona ya ka nnete prof sello sa bana ba ge ba ka se tlhokomele se tlo kwala go fihla go mma go bona ene mma go bona ka tla tsoga riela leloko le la ga bo bothata ngwana mollo mongwe ri ya phoso family swanetse go dula fase e lokise taba ya bana ba e baage go solwana diphoso go ka se re thuše ge ngwana wa ka robala o a go a ka mophutha ntle le bona mara e kwa ge kgaitsedi ya ge a re ge ke hwile gona mo mokhukhung wa ka mo pantši e furugo ebile ba seke ba nkatiša le ko ke no tloga straight ke di rapeng ke ye ka kua gae potšišo kore lehu le tlabe le le kae ya bobedi kore bo nyallwa kae ya boraro kore ge ba lole le banna bo sekwa ke bomang ya bohlano kore ge ba ya go ria ditebogo ba leboga medimo ga bo bona bo leboga kae leloko gae batswadi ba ka tšeang dipelo le di iše fase ye ke taba e wela batho ka moka ke bana ba lena a re nyakeng tsela bana ba baloke ba bega botse ba ka no ba le diphoso mara ke ba ngwana bolena ke ba ngwana bolena a go mo le ka ba tšhabelang se re swanetseng go se ria go ba fa thušo ya ka nnete ya prof ke kgopela go recognize babogedi ko gae mmago bashimane go tšwa ka Harte
Dam ka Northwest Prof Chris Kidox ka Bloemfontein Presh Masela ga ngwana rona o tswa kae Rachel Nyao ga ngwana go tswa kae Linda Pebetsi Aramushu go tswa ga Marishane Mokhadi le hlogonolo ka Falbanka Jennifer Madikubu ka Soweto re a leboga Ren Matsametse re a leboga Winnie le Sedi re a leboga ka Stombo Eligi itimile re a leboga motheletsi wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ga ke tsebe prof gore na go ka be go ne le se mohlomong o ka rata go se bolediša pele mohlomong re ka ya megaleng ke bone ge re ntse re le gare re sa thieleditše recording ka bona o ka re mama o la be re moleleditše o ka re ba le gare a leka go letša mo gongwe go na le ntlha ye nngwe a nyakang gore le moša yona mo gongwe ye re seng ra e kwa gabotse ke rata go mo letšetša gape a ka re fa maele a mangwe le tsebo go ya le ka mokgo go bolelwang ka gona ka ge ngwana a re yena a sang ka fiwa certificate mogala ko malome ka kapa re a leboga kgaitšedi ya ka re a lemogela pitšeng tše kgolo MCRS hello thobela le gona rona ke be ke botsišitše potsišo ete kgaitšedi ya ka ya gore ka nako ba e fa ngwana o tšhelete ye ka lekana go 250 ya go ya go dia certificate e be e le ka ngwaga mang ge e ka bala sa gopola ke sa gopola but ka re ke 7 years back ai nyola ke nna ke be ke na le abuti a dula ga ausaka ka hosia aphane ka Thursday ya a gone molato kgaitšedi ya ka ntle le taba ya certificate go ne le nto nngwe ye e leng gore e le tsene ka bogare magareng ga go le kgaitšedi ya rena ka mo e gona nke le re tlhalosetseng yona re thomile go se kwane kore o tsene ngwaga o motee wa technically a performa gabotse a passa and then e le ngwana ke mo hlokometse ke mo mentor and then ka ngwaga bobedi a thoma go mphe a thoma go dirang kgaitšedi ya ka kgaitšedi friending kore a ya Mamelodi tatile nga ya kua le kua go fihlela ke mogala and then ge ke mogala a mpotša gore nna sesi wa ka o tseba mo nna ke sepelang gona a gone motho a tlo mpotša okay e napile kgaitšedi ya rena kgaitšedi wena o rile ga gone se sengwe se se leng gona mme o ntšha taba mo gore wena kgaitšedi ya ka yelo ya no network ya re šitiša ya re šitiša le be le sa leka go butša kgatšedi ya rena ka mo gore nkane a ile ga gone se sengwe seo se balwešago mola se le gona prof kgaitšedi ba re wena o sepetše o be o performa gabotse sekolong o tlogetše sekolo o a ya lesoganeng Mamelodi ba re reša a ka se tlogane ke fela ke ya ke moetela ke bo o feditše sekolo a ka fetsa ke tlogetse o tlogeletšeng ke no tlogetse kgaitšedi ya ka batho ba go tsentšha sekolo ba go marketetše di-space ka koloi tša bona ka tšhelete tša bona ka nako tša bona ka energy tša bona ba ema le wena gore o ye sekolong wa tsena sekolo ba go hlokomela go ya ka mokgope ba bolla ka gona ntwe e dirileng gore o se kwa tlo kore o ne o kgetha go ne o tlogela sekolo ka gare ka bošuana ba gago ke eng e be le motho le gore na sa nya gore ke ete ke no phela ke le gona motšare ke thoma ke re ke a tsamaya ke a Mamelodi ko etsa ke a boa re nna nka se kgone tlhokomela motho ene gore na le boyfriend ka mare ke tlogela o tlo tlhoko patela sekolong and then wena ge yena a bolla ka mokgowe wa ka uniša go kgetha boyfriend than sekolo
gape o kgethile boyfriend and wa bona go kgetha boyfriend ga gago go beile kae le khono o chiwana a o ne le gae o dula metseng o phara batho ka melato ye ba seneng le yona ka baka la go hloka maikarabelo ga bophelo ba gago ga itsede ka o ka se no tlogela sekolo wa kgetha boyfriend go nne le o kgethile boyfriend ka yona le khono ge nkebe o ile wa kgetha thuto nkebe o swere dipampiri tša gago le khono ene wa tseba ke prof ke thoma go ba le problem ke thoma go ba le problem khaitsedi ya rena ka kua se seao o bontšitše gore ke lapa la ga bo bona ba nnošile e leng la dikujwana magetleng bana ba bommamogolo wa bona ka moka ga bona ba gabotse ba badile ba bang ba bona ke mmago bona wa kgonneng go tsentšha letsogo gore e be batho wa kwa gore bana ba mmamogolo wa ge ba ile ba leka go mokuka ye bolanke kgaitsedi rena ka molare o ka re nkebe ba re kuka le rena re be batho go swana le mma gore na ga ile a ba thuša bana ba modimo ba itikile batho ba modimo motho a tlogela sekolo kore a kgetha kore education e le mo boyfriend e le mo yena a kgetha boyfriend then ke kgotlelelo ye efeng ye e leng gore ngwana mmamogolo wa ge o be a swanetse a be le yona a mo kitimiša molate boyfriendeng a mo lokela ka koloing a mo iše sekolong a re boleleng dinnete batho ba modimo kgaitsedi o tlogeletseng sekolo ke no tlogetse ke mang a go file maele a re o tlogele sekolo o bo o tlogela o tshepileng kgaitsedi yaka wa tseba re nyaka go thuša na kgaitsedi go ntse le o applyile copy ya matric certificate ya gago gona mo bongwe tsena gona a ke re bo tsena sekolo mo CN copy ya gona ntšwelang e gona application form wa gago e gona ka mola ge o ntse o le gare o apply o riang so go kry certificate sa matric ya se bothata mme o bolela gore o go išitše sekolong wena o tlogetse sekolo wena wa nyaka go ya go etela o le gare o le sekolong ke eng mabaka a beng a go gapeletša gore wena o ye go etela lesogana wa tseba gore monno o bongwe mo etela ka enako ka no ke rane le mogatšage ebile a se ya go thietša le mo radiong gore motho o kuola nna ke mo tlogedišitšeng sekolo wa tseba gore ge re bolela so o ka no kry-a yena a bereka le mmerekong a berekela bana ba gage wena o mo radiong o tlogetse sekolo o gopotse o ya go kata ena o bona eng sa bošaedi gona moo go no tlogela sekolo nke be ke sa se tlogele ka tswela pele wa bona gore o sentše tšhelete mmamogolo wago ke ra re o kgona go bona o gopole re kgaitsedi yaka go ne le bana ba ba nyakang go tsena sekolo batswadi ba bona ba seneng selo e leng ditšhuana ba swanang le wena o kry-ile monyetla o bapadile ka ona ene mo bophelong ge o ka bona motho wa mosadi ya go thuša e le mmamogolo o leboge ka lebaka la gore mmamogolo o ne monna ene mmamogolo o ne bana ene mmamogolo tše dingwe ga a ria dilo o no fela o utswetša ngwana gago ona monyetla o la o dirang wena o bapala ka ona ka le lengwe la matšatši o tlo o gopola gobane nkebe o tsene sekolo nkebe gongwe le o se gona mo nkebe mo gongwe o tsene night shift mmerekong o rileng a o palele ko go tsena sekolo a o palele ko go bala o disturbile ke di-boyfriend le jwala di go bušeditše morago di go beile setulong o molli wa letšatši le kgono o nyaka thušo mamogolo ga a lwe le lena mamogolo ga a lwe le wena mamogolo o nyaka go thuša ene chance ya gore o ka boela wa tsena sekolo kgaitsedi ya ka e sa le gona o ka no bone mathata a makaakang mara ge e le gore ka mo modimo go file bohlale santse o se tsene sekolo se fetše taba ya certificate ya matric a se issue mmamogolo o gona o tlo re thuša le nna re tlo go thuša certificate o e kry-a but re santse wena o topotse gore bua le ke nyaka go kwa a bona bana ba bantši ba tswile tseleng because ba gana go kwa melao ya batswadi ba ka gae bana ba bantši ba kwele balekani ba bona ga bua le balekani ba ba fetogetše o ka sepe monna se ya go nyala ke ya go sola
kudu thata lebakeng la gore mmamogolo o re ke lekile re tlo go thusa ka taba certificate o ile wa dula fase godimo ga tse ka moka mmamogolo a beng a go kgalema wa no mo kgopela tshwarelo a sanka wa mo kgopela tshwarelo mmamogolo a senka go kgalla taba jwala sese nagana ngwana ga go bona gore mama o tagile nagana ngwana ga go a tseba gore mama o nwa bua la ke letagwa nagana monna ga go matswala ga go a tseba re ngwetsi ya ka a e bo bapadishi o bona eng sa bošaedi mo wa bo bona bošaedi prof ke be ke dumile gore e re ge e re o tloko mola re tope ba theletše wa tseba nto nna ke e bona mmo ke be ke sa botsa kgaitsedi ya ka ka nako le busy le tekerela balli ba dikgaitsedi tša rena jeki prof ke na le experience ya bana ba ditšhiwana ba ileng ge ba tlhokofalela ke bomma go bona ba dula le di-family bana ba mohuta owe prof ga ba kgalemege ga ba nyake go rumiwa a ba nyake go fiwa mebereko ka gae a ba nyake go kgalemiwa ntwe nna ke e bonang ka mašaedi a kgaitsedi ya ka moke kgaitsedi ya ka o rata go phela bophelo ba go tetaola kgaitsedi ya ka o nyaka go no sepela e banneng ka mo gae ka mo ba khomole kgaitsedi ya ka o nyaka go no hlapa e be o mo botsa tengange ka bokate a e jwaleng ka mo gae ka mo ba ska bolela kgaitsedi ya ka o nyaka go phela bophelo ba go nore a no ya ditšhoming ka mokgo ba reng o hlwa ditšhoming o boa mašego mme a robetše mona wa mmona gore mme o ge nke ba sene pelo le yena nke ba morakile ka gore a hlwe ka gae one ene a tsebe gore o hlwa kae ene o tla ka gae ka go robala and then o ka sepele mosagare ka moka o sa tsebe gore o dirang o ka sebele nako go nagana gore ke santse ke nyake mmereko o ka sebele le tlhaloganya go nagana gore mara wa tsere ke nka dira eng gore dilo tša ka di loke di be gabotse mo bophelong sesi gare ga mosagare o mollo mongwe motho o hloka nako ya gage at least go palela ka awara e ba le 30 minutes ya gago ya go nagana ka wena before batho ba tlo bona phoso tša gago wena o di bone o di lokiše ge o ka tekereya o le motho mo lefaseng o sene nako ya gago ya go nagana ka wena o tlo ba le bothata gobane o sepela o dia diphoso wa nkwešiša kgaitsedi so go ne bothata mo malome ka ya wa tseba prof nto ngwe ye ke e bonang ne family ya bo batho ba ke a ena bothata bo ne le bothata ba o ke gore o nyaka gore ga a dula ka metseng ya batho mo la sene ga gabo a phele ka mokgo yena a ratang go phela ka gona ene ga go kgonege prof wa tseba bana ngwana o wa mmamogolo wa ge o go thweng o tšere certificate sa gage o bontšhitše lerato le go bolaya ke pelo gore wo e be motho a kgone go kry-a thuto go sa tla kgone go titirela bophelo ba gage wo o mo disappointile wola o ne right ya gore a kwate prof baka la gore o sentše ditšhelete nka se go patelele sekolong wa se sekolong nka se šomiše dikoloi tšaka ke itletla le mo ko go nyakela space ge wena o fetša wa twa senya ke go wa sekolong kgaetšedi ya rena nka se re o swanetše a fokotše jwala o swantše a botlogele no bjala swantše a bolesa ene bjala a bopala ke re bjala o no se tlo sa boreka o ba ge motho a borekile o no shifta mo gausi le yena wa go dula go anwa metsi wa cold drink kgaetšedi ya ka o tlogela jwala re tlo netefatša gore re ya go swara meeting le batho ba bommago ka moka ga bona ga re sa ya go nyaka go kwa mahlakore ya gore mang o reng mang a reng re ya go lokiša taba bona gore kgaetšedi ya rena ba kgopele tshwarelo ka moka ga bona ene a boe gape a kgopele sesiage ngwana mmage tshwarelo wa tseba gore why yena o dula mo gae o diela bang ba mo gae mašaedi ge a fetša o tšea wrong information o fa sesiage kua gore batho ba ga ba ntshware ga botse ba ntira 1 2 3 4 ba ntlhakiša ka 1 2 3 4
ene wola o swanetse gore a eme le yena ke ngwana mmage ke ditšhiwana e le ba babedi ka mantswe a mangwe go ira gore mekgwa ya sesi e kgonne go bula gepe between sesi ya ge le family ka baka la gore yena a fita sesi ya ge ka wrong information ya gore ba mo hlakiša a sa mmotse dinnete go swana le rena ga a sa re botse dinnete mo so prof re ya go ba kopantšha ge re fetsa go ba kopantšha nke kgaetšedi ya rena a ba kgopele tshwarelo le rena re tlo boa ra ba rapela gore ba mo fe second chance ya gore ba mmušetse sekolong ene sesi ke nyaka go botša nto nngwe ka boyfriend and I'm talking from experience wa e bona boyfriend e thabela ge e go hwetša nako nngwe le nngwe ye go nyakang ene ge bophelo ba gago bo fetša go senyega yena o tšwela pele ka bophelo ke tlo ke botša bana ba bannyana prof ke re ge o titumelela go imiša ke mošimane wa sekolo ge wena o ya go fepa ngwana yena o tšwela pele ka dithuto ga a fitla kua pele a o sa le type ya gage because a o a rutega ene ebile o sa le morago ka dithuto o nyaka ba level ya gage so sesi o ne bana go nduela ga o sa te phelela o phelela bana ba gago nto nngwe le nngwe ye o e diang nto nngwe le nngwe ye o e yaga mo bophelong o wagela bana ba gago o fošeditše family ya bommago thata o ba kolota tshwarelo ene ka letlhakoreng la gore a kgone go kry-a dithušo tša go tlhapa go alafišwa go diwang dinding kose a raete motho prof kore go ka mona le tlhaloganyo ga a e sale ka mokgwa e leng gore le yena o e tseba ka gona e a timela ya yena re tlo mo thuša malome ka kapa yena re tlo mo thuša mo o tlile go batho ba ba raete o tlo go kry-a thušo and then le yena a santse a notothuta gore a santse ba late potso re bale ke tlo ba motho mo raete o swanetše go no tseba re bale ke ya go ba motho mo raete ke rata ke sa rata tabaši kgaetšedi yaka o rile phoso e kgolo ya go tlogela sekolo ke tlo go botša ka bašimane kgaetšedi ke bile mošimane pele ke nyala ke no ba ke le mošimane o ka no mpona o ka re ke mošimane ka ge ke le ngwana mara ke ne 10 years ke le ka gare ga lenyalo mošimane o tlo go botša maka kudu gore le no re pote a kreye se a senyakang ga fetša o kreye se a senyakang aowa ke bophelo go yena wa bona sekolo kgaetšedi maela ka gae re ka no botšiša banna ba metse ba ba leng ka gae gone bjale ba tlo go botša gore maele ba gopola maele a batswadi ba bona o nkwešiša re tlo go thuša kgaetšedi yaka ngwana phoso a dira ga a bolawe re tlo go thuša se se ileng sa senyega ngwanešo se tlo loka o nkwa kere lesuka la phoso leo le gatileng o tlo le gatoga ngwanešo dilo tša gago di tlo loka family go ka ba le mo go rietse go phoso ngwanešo re tlo bolela le bona ba go thuša nto e leng gona wena le mama le dulang ka go teng re ya go bona gore re ka le thuša buang bobedi ga lena ene re leboga mokgekolo wa gešo a ile a re monna bua le mathata a gago a duma gore wena o ngwalle pitšeng tše kgolo le ge e le gore mama a ke tsebe gore yena ba kwele a mafe mathata ka gore mama gore ana a kwa bothata mare o ile a bona gore no mama mama wa ile rile wa ngwalle pitšeng tše kgolo ka re ke kwele le re ga lefa gore bothata ke ya ba fela ditšheleng re hleditše pitšeng tše kgolo fela re a ona mathata a nka ngwalela pitšeng tše kgolo ka re ke tla ba le thušo ke tla ke re a thušo wena le lekgono o taba tše o thomo dikwa ke thomo dikwa gona ma di bolela ya kgaetšedi sephiri a se nyakege se a phediša ebile se a bolaya ngwanešo ke nana gore ka kwa ba thieletše
3 FM 0648582771 0648582771 MCRS umumoyeni dumela Abukakapa Thobela Abukakapa yebo kunjani ngikhona kunjani khuluma noThembi siyathokoza Abukakapa sesilobulaliswe zinrendratu wenzeni ubulaliswe zizinto enrathu kozitsho ukhambe ebusuku ya ukutopha amayele wabangane etshwaleni nokufuna ukuzilawula emzini abantu ya walalela labo bantu labo i-boyfriend yamenza ukuthi alise isikole phela ayivakatshela usesilwakathomena azilungise ya abokhari yakhe bebafuna ukuthi bamvuse nazo kuvusa usesakhe lo yalemuva wabhala usesilwa ngokulalela izinto azitopha ngaphandle ngiba usesilwa azilungisa abuyele esikolweni ya alungise umndeni wakhe bazwane umndeni wakhe uyamthanda net yena akafuna ukukhuluma nomndeni wakhe akaziphi isikhathi akhulume nomndeni wakhe usesilwa ya yonke into izokulunga siyathokoza Thank you Babukakapa. Atanko 0648582771 0648582771 MCRS usemoyeni kwande Thobela le kae malome Kakapa a re gona rra lena a wa re gona aga itheditse molli wa lla mo malome Kakapa malome Kakapa ke mo go thata ngwaneso go boima Pesi ke a mosola ya o le theleditse tsholo ya ka ke gore sesi ba kreile thego o bapadile ka opportunity go tlhoka batsadi ga o ne motho a go thekgang tshwareletse ka ya le nna ge ke ile ka tlhoka ga ke na batswadi ke go letse ka ga ragadi wa ka ragadi ya ka o ntlhokometse o ba re suela ke suela a ne le ba re sesi o nta e bolela e gona ya phela mara ka go te tseba gore o hlokometswe ya latela melao yena ba santse gore ge ba re suela a re nyaka go tsamaya a nabe maoto a lebelle bophelo jwa gage le bokamoso jwa gage gore a tla kgone go phela a phelele bana ba gage ba nona sile le saete o tenelela ka madila boyfriend a ye go iše felo boyfriend tla go senyetša bophelo mo e leng yona e phela gabotse yena o phela ka fase ga kgatelelo go ya ka nna ke re ga a kry-e thego a kry-e thušo a boele sekolong a tla kgone go phela a phelele le bana ba gagwe ke re a malome Kakapa ke a leboga kgaitsedi yaka 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS ba mshaka Thobela le hlwetse ga botse re gona rra lena ya ne re hlwetse wa khoro le magore na o kusha bohloko but maleng ya re ka mofang ona ga sa tlo e ballata ya we tsholo motho ke bohlale dibile o fale rena ba bang bohlale gore ne ka mtshwana re tsore ne khere ga tare lebelle ka nnete ga o le motho o tetebella gore o gata mo kae so ga o le motho o tetebella gore ne o ne le bo mammo le ntsi so ngwana wa borena le mogala jwa ga Moremi ka mo le lena Kakapa re leboga ka mogole tšereng matsapa ka ona re ne mo wena ga boele morago a o tenyaka yena self mo e leng gore o latlhile tselantseng then e sa le ka pele
gore la batswadi o ne le batswadi motho ga a tlhokofelela ke batswadi ba sa le gore ba lekile go ba itikile le ge be le gore ke batswadi ba e tswang mo go bona ka mokgwa phelang ka gona ke bone be ba ka mothabela so segolo thata ga no boela morago a re le bona batswadi ba gago modimo ke modimo o moshetse batswadi a ba re la rene ke kgopela tshwarelo ke kgopela tshwarelo ebile ke a le kgopela ntlhatlheng go feta ka mokgwebele tlhatlhang ka gona ba tlo motlhatlha batho ba ne le pelo tsa ntlong eo ene o e taola a go ne motho le gore o ka re o itira o ka re ke kgomo ka lebaka la gore ga nka be le gore ke kgomo be re tla re ga maubane ga go ne le monyanya a wa ye ya te taola e re tle re kgone e hlapa jale motho a se kgomo ga a hlabiwe ga a wele morago a tlogole o itaola a setela a lebelele ba boeteletse go pedi mshad re sena re riano ba ka matshwateng a magolo warra ke go lebogile kudu 0648582771 MCRS mo moyeng tumela le kae a re gona rra lena o batloka ina ka mtate mara leboga re a leboga hle bana ba ditšhuana ke mathata ke maima ba thabela lekula batswadi ba bona rena re šetšego re šala re le ba babe mola ba babe le bona ka go hloka tsebe nna ke re ngwane a ke se re ne mengwaga mekae mara sesi o a mamogolo a gagwe o mo rata go feta lerato le wena a le tsebang a bone motswadi o leng gore a ka rata gore ngwana e le ngwana a molaetša tsela yena a kgetha gore o nyaka ya gagwe tsela a sa tswa gola ga ke le ke ba ba godileng ga rate ke ba mmotsa go tsona ga ke maele a bokamoso jwa gagwe thuto ke lesedi la morena thuto ke bokamoso jwa gagwe ba mo fa lerumo la tla go yemelela a te tlhabela ka lona a yemelela ba le bokamoso jo bo botse a yemelela le sesi ya gagwe a ka tla khwetsa bokamoso jo bo kaone ka yena sesi a se mathomo ka wena re le ditšhuana di a ngala re a mmotsa gore ga ra rata gore ngwana ke a robale goba mang a robane ba go botsa nnete a batle go ba go botsa gore lehule ga ra le thabela a batle go ba go botsa gore a se mathomo ka wena ga ba go botse gore lehu le tletse mo lefaseng le ka dikhuta-khuta rata motho a go ratang rata motho a reng yang sekolong rata motho a reng ka yona tsela e wa go botang a re jwala mothading batswa ba bona jwala le bokamoso ba latletsana ba robala majwaleng ba tsoga majwaleng ba ba tswele ba ba apeye o santse re le motswadi o apeele ngwana ke mokana o tlo mmolele bošego ngwanyana ngwanyana ke go dula fase tšhuana ke go tepabalela o phošeditše batho ka moka ga botse wena o bile phetlhe ka gare ga family ka moka ga kotšeleditše lesesi ya gago go wena o mollotlhanyang le batho ka moka ga bona diphošo di dira ke batho ga nke be seena e le tometša ka gare ga dihlare tše ga le dihlare e lehlare ke tometša ya go senya go senya gape ke komelo ya go senya seapewa sela ka moka ga sona sepi o tswale o monnyane kgopela tshwarelo bitša family ka moka wa kgopela tshwarelo o mollohla o lohlanya batho o le ngwana re a di tseba re a di bona ge le dikela ba pontshitše boyfriend e no ra gore ga se bokamoso jwa gago boyfriend e no ra gore ga se selo motho boyfriend e no ra gore o nyaka go senya bokamoso jwa gago ke a dumela re mo a leng ngwana o a bereka o dira dilo tše di botse ebile o lebetse gore o kile a dula le mang nana boela morago yo lokiša bolela le family kopanya family kgopela tshwarelo ka a go ne felo mo ka gobe wa ngwathega felo wa matswadi ba lena šika le batlalohlalefe senyake tša ka ntle di ka thuše ka selo ebile ga o di tsebe tša ka ntle ke gore o senyegelwe boela morago sekolong o ka ya a sene thuto ga ene bogolo boela morago lokiša o lokiše le sesi ya gago
wela morago mo go le go diphoso ra lokisa bana ba motho ra lokisa a go thome ka wena re direle ka malapeng a re tlo rapela ngwana gore re mo rapelle gore a senyege re mo rapella gore ngwana tselashe gore go sa sa iteboge wela morago nana e sa le nako banna ke lebogile hle re a leboga banna ke lebogile hle ke lebogile 0648582771 0648582771 emsere somo moyeng thumela ka pa facilitator bra le putswa la digwale le ka na a re monate bra ya ka ke butša wena a wa re gona ya ntimisetse ditlo tša baroka ka mo madume ke yao ke tloga ke le dumediša kudu le kae ba gešo ya leboga prof tabashi taba ye thata ya taba ye iso ka kwagala ke o kwagala ga botse le putswa malume ka kapa prof ke kole kgaetšedi a re o duma go kgopela tshwarelo go boelana le bona kgaetšedi mabaka a gago ke eng o seke wa tšhaba go bolela kgaetšedi bothata e ka ba e leng a ke re le ka go hlola poelano ka gore motheeletši le yena gae o swanetše a fela gopola gore mo re bereka le ka seemo sa mohutamang seemo ga se fela gore ngwana o tlogetše sekolo seemo ga se fela gore ngwana o phela ka madila seemo ga se fela gore ngwana o ile boyfriendeng go na le seemo se sengwe se le go gona se ke tlogang ke duma gore ba theeletše o ka re ba ka tloga ba tsenelela kudu go sona ba fe ngwana maele bothata ke eng kgaetšedi gore o palele ko go boela ka gae ka mogona ba ntshwara no nka tla ka boela gape be ba go swara jwang na ba kgone go nna ga mperekisa ba bang ba sa bereke ne ke se le kgarebe ke nnoši ka lapeng makgare ba le gona mara ke kgone go kolomaka ke apea o ra gore go kgona go kolomaka ga mama o ka kwa bohloko ba go kolomaka le ka geno makgare ba na sa re iselo no kgone gore beke be e fele ba no dutse ke di-Facebook ba no ke tse manala ba re iselo nna ne ke kgone go thusiwa ke baja gore nka se dule ke robetse ke tsoge ke tla ke bereke bona ba dutse ba sa re iselo prof go ne motheeletši o mongwe o tsene mo a leka go bontšha kgaetšedi ya rena gore ditšhiwana di gona ene diemo tše tša gore ge bana ba hlokofaletše ke batswadi ba berekišiwe bošaedi ke batswadi bao ba ba hlokometšego a re di gona empa wena jwale ka go tseba maemo a gago a bophelo o swanetše o kobe o iname se go tshele empa o iname o lebeletše bophelo ba gago gore na wena o nyaka go ya kae ka bophelo ba gago ka le lengwe la matšatši o tla e tshela noka ye ene ka le lengwe la matšatši o tlo ba leboga batho ba ka baka la gore ge nkebe ba seke ba go berekiša bošaedi wa apeela bana ba bona wa swella bana ba bona wa hlatswetša bana ba bona nkebe o sa tsebe mebereko ya bosadi gone ka nako nngwe prof o ka fila gore batho ba go hlakiša kganeng modimo o šomiša bona go go ruta something mo bophelong o kwele bohloko mohlho mongwe ebile go ka be go ne le ye a sa e boleleng ya gore o be a kolomakana noša ke nagane gore e ka tloge e ba ntwe motho a ka tlogeng a swara sekgopi sa mengwaga go ne le ntwe kgaetšedi ya rena a sa re botšeng yona ene ge a sa re botše yona re tlo palela ke go mothuša re o mothuša jwang le rena mo go rena a sa nyake go ba transparent gonjale gape gonjale o tsebe gore ge re ya go moinolola re hlatla le yena re monyakiša ditene re modiang tene e ba o ka re kgatla ke mekgwa e ya gage ye e leng gore family ya gage e against le yona gonjala re no re o godile
a ka khona gore ge ba mo fa mmere kwa botse ngwana mmamogolo ga gore nthushe mo re di etsa gore le sa gore kgaitsedi le kae ngwana shuka mo wa mmakatša o re yena o no tšhaba go notla go boa tla kgopele tshwarelo o ba tlaišiwa mo gongwe o ka mpha maele kgaitsedi aka o ba tlaiša ga bua ngwano o tlaiša a go tsebe ka lebaka la gore ka mo gae ka mo ge e le gore le be le tlile mo gae ke moago o mogolo go kolomaka mo a go bolelang o tletla bolela gore wa kolomaka kae go siela bannyana ba mo e be le dibodu le yena e be le o mongwe wa dibodu tse ba siela ka nako ba ratago go cleana o no cleanela mmamogolo age ka dining room fela ka mengwako e mengwe ke mengwako e mentši a se one house so ke nagana gore mohlomongwe o bane le segopi sa gore tše dingwe tše ba di dira gantši bannyana ba sa di dire ge ba letšana segolo thata ke gore mohlomongwe go ne le segopi se e leng gore yena wa se tseba ga re tsebe gore ke sa eng a se nka se communicator a se nka se bolela le rena rena re kwa bohloko kudu ka lebaka la gore o nyaka thušo ene ga re ya mokwatela e fela o ka re go na le bothata mo wena ga re tsebe gore ke eng a se bothata ba go kolomaka ene dikgarebe tša ka mo tše ntšhi ga di na manala a ke toro ga re ba tsentše manala ba dirileng ga re tse gore ke ne le yena manala o ba tsenya mara ba bangwe ba tsamaya le bona ba sa tsenye manala kgaitsedi aka ke ngwana mmane ya lena go swana le gore o belegwe le lena thobela le ya morata ngwana o re ya morata that is why ditiro tša rena di laetša gore re ya morata be re rata gore a be le bokamoso and then a be le go itirela o fiwa go boima re ka se go fe dilo tše ka moka tše o di labalabelang le gona o a gola o godile le yena o santse gore a ithute maikarabelo that is why ke motšere ka molaetša lesedi gore tselaše e leng gore o tlotlo ituela ka yona go rutega jwale ka ge e le ngwana o monnyane go lena e le ngwana mmane ya lena diphoso di diregile o sentše mo a sentše gona o boletše ka mokgwa a boletseng ka gona tše dingwe le ya di tseba tše dingwe ga le di tsebe ge go ka diragala gore a hlobole pride a tle go lena jwale ka bosesiage a le kgopeleng tshwarelo le ka mofa second chance nna personally nka mofa e fela ke re e ama family ka moka o re o tšhatšitše batho ba bantši ka dilo tše dintše ding nna be ke sa tsebe gore o na le segopi se segologolo so gore nage ka moka e ka ba ya tlala ka taba ya certificate se e leng gore maybe se misplaced and then se na le mabarebare mo go sona a ke tse gore le ka ntumelela gore ke a bolele o bolelang kgaitsedi aka ga ba sepela a tloga mo technical a ya Mamelodi o ba ya go boyfriend e ba reng ke Dumisane a se a mmotse le se ke la bolela batho ka maina akere okay and then mabarebare a tsweletše ko a fihla a ile mo boyfriending eo a kry-ane le girlfriend ga a fihla ge ba ilwa some of the documents di tlerutšwe a di bolele le diaparo tše dingwe tše be ke mo reketseng sa le ke no mo rekela ga tee a ile ko go tsona ga a boa le tsona jwale nna ke ba slapi ya go phumula makoa ao ka moka ka ba ka boa ka re le nna ke re ka gore se ya bolelwa I don't mind go mo fanda gore a reapply certificate seo a tswele pele ka bophelo wa gage ka lebaka la gore ge a ntse a ya gona kwa go sesiaga maybe a report o mongwe o ile a ba ntshebela gore ngwaneso dira ka bomo o lokiše taba ya certificate ka lebaka la gore o tsamaelwa ba profiteng o tsamaelwa kae ba nyako go riela letswa ba re o tšere certificate ka re ga le diriwe letswa leo ka re nna ke mo a tseba le nna ke a tseba ka se misplaced ebile ke kwele le gore o ka re se tlerotso kae so o tšhaba go bolela yona taba eo mara nna a ka mmela segopi ngwaneso ke kwele o re wena personally wena as individual as an individual I don't have
any problem ya gore nka hloke ke ngwana, and then ke nagana gore maybe o shifta blame o shifta blame ka dilo tse a di dirang, so a ke tlo phega le ena, I'm a professional. ke khatla ke pelo ya gago le maikarabelo a ileng gore o sa nyaka go a rwala godimo ga bophelo ba gage gore o sa ne pelo ya gore o ka mo fa second chance, o sa ne pelo ya gore o ka tswela pele wa mo thusha gore ebe se sengwe go sasa se ileng gore a ka kgona go ti thusha. Khaitšedi ka wa tseba ke rata mantšo a gago, ke rata pelo e ya gago, ebile ke tloga ke dumela gore le meloko ye mengwe jwale ka bana ba bang ba bo mmamogolo wa ge le bo mmamogolo wa ge ngwaneshu re tlo ya go bolela le bona re ba rapele ka mogore ka kgonang ka gona gore ba mo fe second chance ya bophelo gape gore a kgone go titukiša ka nako nngwe o be a diriša ke bojwana go jwale o godile o ne maikarabelo ke itšea jwalo. Maela ke gore nke le nyakeng ga botse gore a ke re o re a ka se kgopele tshwarelo a ka se rieng. Ke nagana gore o ka re go ne le bothatanyana, ke re go ne le memoya e mebe e leng gore ka go dira gore o lwantšhane le batho beno, o direng di a bolelwa ka montle ka malapa a sepelang a sepela ke malapa a tšhabang ke batho. O sepela malapa go tšhaba ke batho, a go tšhaba ke batho, and then wa tsa re ge a etswa o re hloka go bolela pele o ka tswela pele o thoma gore fa ntlha ye nngwe ke be ke sa elemoge ga itse di bonya go bolela o reng. Ne ke nya go bolela ka taba ya certificate wa mo kwa mama ke mo gore hello iya ba lukisha o tlo mo kwa go njwale ke nya go bolela ka taba ya certificate. Certificate a ke re se be se le ka mogara envelope e brown. Yes. Le ka rena ko re le mmolong ke tsamaya le ngwana ke tsamaya le ngwana kopana le wena ka dishopong ngwana ke ena o boneng a re mama mogolo shule no tsamaya le ngwana gago ra tla mo go lena ra dumedisana wena wa chief to ba busy ka di-shopping ka bolela le ngwana gago a ntshela re o tloga mo ya kae ka re ke ya gae a ra o le rena re ya gae tla tsamaya le nna le mama wa se bole bothata ngwana le go jika ita mo wena o botse gore tsamaya le rena wa ba ile re wa mmomanya gore o re isa kae ka re lo phetha mabaka e leng gore ke a lena. Ke ile ka namela ka tsamaya le lena ra tsamaya le gore ke sekgweng koloi eme thoko ga tsela wa re o folwa ka mokoloing no sore envelope e brown wa nthela ba re la shalang ka mokoloing re a boa. Ke ile ka itiwa ke letswalo ke nagana gore maybe ka ba certificate sa ka mare ke se sure ke sa tsebe ka mo envelope e brown e keng ka re certificate sa ka ne se le ka mo envelope e brown. Mapele kgaitšedi aka a go lokile wena o nagana gore ge e ka ba ka mogare ga envelope e be e le certificate o nagana gore go be go diriwang mowe a ke tseba ka ba rileng ka sone gore ba tsena ka mosekgweng ka yona pampirele a ba boa ba sa swara selo. Mapele mo sekgweng be go ile mmamogolo le ma a se mamo ke ngwana mmamogolo le ngwana gage wena bo le kae ka nako eo ne re le mmolong re kopane mmolong and then wena o dumetse go ya sekgweng nna ne ke sa tsebe gore ba ya sekgweng ngwana ge kena re le ra o tloga mo ya kae ka re ke ya gae a re ya gae le rena o tla tsamaya le nna le mama ka dumela go tsikeng ga go shifte mo go nna ya go mmago ka mokgwa o tlhalosetsa mma gore ke ba retse gore ba tsamaye le rena ga mokgwa mmago a moomanya gore o ba isa kae ka rena re a dira ditabeng tsa rena ke ile ka tsamaya le bona Mapele kgaitšedi re tsamaya re lebile gona mo saeteng koloi e methoko ga tsela ba tsena ka mogare ga segwa a ke re di-envelope tša ka ke kgaitšedi ka ke tše dintšhi lefatshe le ka moka ge e ka ba o be a ya go phetha mabaka a gage a bophelo ba gage gona kowe nkane wena o swantšha dilo tše a beng a di swere tša gagwe ene o sa kgone go bona ka mogare gore ke gore ke be ke nagane gore ka ba certificate sa ka ebile after certificate sa ka setimela metsamao re tshara re kopana gona mo mmolong mo mama ka botšiša ke kgopela o botšiša ngwaneso ke mmolong o mofe se a buswa mall o re ke se a buswa ka Shoprite se a buswa be se na mall kwa la mo ka re mall
ke re ke busa be sena mmolo and then ke ngwana mo fimba ke sepela le yena o mogolo ngwanyana a gona dinnete mo wa ngwanyana e lo bore ngwana ne ke tsamalena wa ka ne sa lo munyana ka sehlalosi go sene stopa and then Steve Kate so sa se bolela o ka re sa le timela ka 2000 and 3 or 4 ngwana ka sa lo munyane wa tseba mama ke nyaka go mmutsisha gore go kwagetše polelo ya gore le boletše gore o ile a lwa le molekani wa gage go lwe le molekani wa gage go tlerotswe di-document ke di-document tše di fetse di tlerotsweng sese a seng go tleriwa di-document go motho a ka ne ke ntse ke ya mare ke sa tsamaye le dipampiri sa tsamaye le selo Steve Case ne le gore o se bea ka fase o na le mpeto le gore mantara sa gone o bula se go ba ka mo ke re wa bula go nokela dilo ka mogare mpeta ka mogoli ne re no Steve Case ne se ka mara envelope brown re beile gona ka molenteraseng le e ke to mmutsa ke re ka mo beileng Steve Case ke mo go so e re lo checka Steve Case le a se gona a rena ke stere a senge ke se ka nako di tiragalo tse di diragala tša go ya maka dikgweng le bo dimolo o be o shetse o tlogetse sekolo wena go ba o a ne ke shebe ke tlogele ne go na le post e tswileng e nyaka grade 12 ke nyaka go kwisha gore o be o sa tsena sekolo wena ga botse bontse o tkemšeditse o tlogela o nyakwa mmereko ge o šala gore o nyakwa applyela post mo la tsena sekolo tsena ngwanešo na a tlogetse and then a feitše a shota ka di-funds and then ye nngwe gape a se nnete ntho a e bolelang envelope e be e le gona e na le certificate tše dingwe mara go tswile certificate seo ka mmotšiša ka re di-certificate tše di ile kae a re setse bile wa dinyaka a tsamaile le envelope eo ge re setšha ka mo envelope ne ntše e le gona mara go shota certificate se seng seo ka ke mmotšiša ke di kae tsona dilo tseo a re sese o rile ke tle le tsona o ne ko di berekiša somewhere o ka re ro nyaka ntlo jale gona jale di fetogile di ile ka kampeng a ke tsebe mara ke gopela gore le note ge le seno e note ya envelope eo a ka no nyakiša ma nyakiša mme o tla e kry-a gore ile kae mamogolo wa nkwa ke se mamogolo sesi wa nkwa ke a lekwa taba certificate re a e tswalela rori ya certificate e msa rori ya certificate e msa nna nto ke nyakang go tseba ke gore na wena kgaitšedi ke eng se se ka go pallišang go gopela tshwarelo ka gae bole ka ngwana wa ka gae ke kwešiša gore o ka se ngwalle pitšeng tše kgolo o tseba gore wena ga o nyake tshwarelo o nyaka re go thuše kang kgaitšedi yaka re boelane re kgone go bolela ka moka sa ba le dikgopi ka gare jwale yeo e tlo diagala jwang o sa kgone go gopela tshwarelo wena gape o ka senya ke peace mara o sa nyake go gopela tshwarelo diphošong tša gago yo kgonagala jwang botša rena re le bokakapa so gore wena ge o šale o etla gore na o nyaka thušo o nyaka go boelana le magageno le boelaneng le rataneng le founelaneng le thušaneng mara ga o redi go kgopela tshwarelo e tlo kgonagala jwang taba ya gago ya poelano because ngwanešo nto nngwe ye ke bonang ka kgaitšedi ya rena prof kgaitšedi ya rena motšhi le mokgwa go loišana o na le ona mo go yena gape gone jwale o ka se re ka gore ka mo studiong go tletse maphepha a ma-white and then ge o bona ke swere le phephe le le white wa re go raya gore ke le lala ka mola studiong ke le boneng mo go ne bothata malome ka kapa wa bona o kgaitšedi o be a swanetše gore ga ya sekolong e ba phetha ditaelo o ne bothata bo bogolo ka bo yena bo serious o kwele re kgaitšedi ya rena mo o reng o re o malapa a phelang go wona ge a hlalana le bona ke malapa a tšhabang ke batho and secondly ikwa motho ge a bolela ka pelo ya gage o re go ka be go ne le moya o mongwe o mobe kapa meboya e mebe ene o mokolo rureng o re ga ke ne bothata ba gore nka mofanda gape gore goba nka ba karolo ya gore a kgone go humana certificate sa gage back ebile nna personally nka mo fa second chance
ba nyaka go mothusha mara yena santse a ntshe bohloko bo tswa teng ya pelo ya gage ene kgaitsedi yaka wa tseba re nka thaba kudu kore ntwe e udutseng ka wa tsere mabaka o re fang ona a se a go tshwenyang la mathomo boletse o tlishe mo ke taba certificate mara certificate se utulutse taba tse dintšhi kudu tse e leng gore re ile ra lemoga gore ga botse taba certificate a se yona e go tlisitše mmo gone jwale o palela ke go kgopela tshwarelo o franta ka taba ya gore ba be ba nka peiša ke nnoši go ntšwala ba go apeiše o nnoši ene bona o ile a kgona go swarela motho gore o ile a mo phaya thetho ka gang a re yeo a e sa le bothata yeo e bile a go ne molato mo go yona yeo ke swaretse ke fedi mara o ka se palele ko go swarela gore motho ba go suediša go ra re go ne le se sengwe kgaitsedi sa nnete se a sa re botseng sone ene kgaitsedi ya rena wa tseba re ke nyaka go mo lemoša nto nngwe prof ne ge a sa kgone go botša rena nnete re tlo palela ke go mothuša mo ko nkadime molaki ene maikemišetšo a gage ge e se go lokiša le go hlola khutšo le rena e fetša e re imela ka gore rena mmereko wa rena gape ko gore yena o swantše a boelane le ba gabo jale ge yena a sa nyake go boelana le ba gabo then nna thušo e re tlang go mo fa yena ke efeng e no ba bothata mama kgaitsedi ya ka le kae kgaitsedi mo gone bothata ngwane wa borena o tloganya ka thušo e serious ka gore o ntšhitše le ntlha ye nngwe ya gore o ile a phaiwa theto ka kgang a ke tse gore yona la e tsebana re a e tseba ene le ile la e lokiša ya fela kere gore ba e lokišitše and then ka mokgwa ba e presentileng ka ona a se ka mokgwa rena re e tsebang le ka mokgwa e tlhagileng ka gona ya e be e sepela le dikwanelo ka gare e be se pela le dikwanelo ka gare e fela ke re ba re tshekanoši ya phala yena o e beile ka mokgwa o kare o phailwe e be le dikwanelo and then ba phethelana ka mokgwa o phethelwanang ka gona and then ye nngwe o kare go nwele go rileng then ke go tlo tswelela gore go phailwe ganteng go se go a phaiwa jwale tšeo ke tša dikwanelo tša baswa tša eng nna a re gona mo kgaitsedi ya ka nkane o tloga o e gatelela gore ebile kwanelo ya bona e le ba babedi ke eng seo se tsebang ka relationship ya bona e le ba babedi batho ba ke di-family members ya ge go dulwa go iketlwa ba feriane ba ratane ka sephiring ba kwana go nošana malwala noše gomme a re riesa gore e tlo go fa boka ge e sante gore ba fane ka mokgwa ba fanang ye nngwe ke ela le enweleng and then ba šetse ba phethelane ka mokgwa ba phethelaneng so ge ba bona gore o kare o mongwe ga bona gore o kare tšheletela ya felela ke gona motho a ntse a bolelang gore ba ntirile so le so jale family dula fase ya kgala gore gane goreng ge e sante gore go bue maphodiseng bara a go e seng maphodiseng clinicing wareng go no ba ditlhakatlhakano fela kgaitsedi yaka kgaitsedi yaka le ranna ke ra lena le yankwa ke nyaka gore rena ke le ka kapa le professor Moremi le ngwanenu ka fa le wena re tswaleng chapter ye ya go phaiwa thetho ka kgang for now re tswaleng chapter ye ya certificate ka baka la gore se ya go replace ga kere okay ge ke o botšiša ke le ka kapa gore wena le rena ke eng ntwe o bonang o ka re ka e dira gore ngwano wa geno a hwetse thušo ye e leng gore e tla mo dira gore e be motho e leng gore le wena o tla kgona go ba motlotlo ka yena go sasa ke nagana gore o santse a ishiwe professional counseling because o ka rona le trauma ya dilo tse di mo dirageletseng okay and then tse dingwe tse di mo affectang o ka re di ama dilo tša setšo tša mathata a mo tlhagetseng o na le o ka ra senka dila le loss ya her parents okay ka mfo ke bonang ka gona gore o ka re go ba tšhuana go sene dinakwa tša gago di sa metšhiwe ka tshwanelo go ba le ntho la re bitsang gore ke indigenous stress se e leng gore o palelwa ke go
o tlositse go mo go wena ka baka la gore a gone motho a go thuša, and then o ba le anger le ge batho ba go direla dilo o bona gore ba go direle, and then go fitlhela o opta gore o itukulle ka dilo tse wrong. Jwale ga ka thuša se professionally le setšo ke bona o kare a ka imologa, mohlomongwe re ka bolela se sengwe gore o tla a kgona le gore tshwarele mo re rileng phoso le rena ra mo swabela mo re mo diretseng phoso, but probleme e mo go yena. Kgaitsedi ya ka ge re ka re kgopelang go berekišana le wena mo ditseleng tša go thuša ngwana wa geno go tloga mathomong up until le wena o kgotsofala re ngwana mmane ya ka o thušegile le nna ke kgotsofetše, o ka re dumelela go berekišana le wena go thuša ngwana wa geno? Ge a amogela gore o tloana ga batho ba babedi moo, ge a amogela batho ba ne le attitude e le yena mohlomongwe a ke se gore se se ya ge wa dumelana goba le yena wa dumela ka gore go sana a ke re gona ba le nyaka dilo tse di ka mo thuša, mara o sana le gore ke nagana gore certificate sa ka se ile ka sethokgweng se ile kae le ge le gore le re la e tswalela, mara mohlomongwe ka mo pelong e tlo ba o ka re ba ema le ola na ba ntšhetše. It's up to her gore o a nyaka gore ke be part of that team, nna ke na problem. Mara rena re nyaka go involva jwale ka motho wo e leng gore o se siage, jwale ka motho wo e leng gore o ile go bolaiša pelo go tloga mathomong gore e swanetše e be motho wa nnete wa go dira tša nnete, ebile le go sasa e be motho e leng gore le yena o tla kgona go te thuša. Ke ka baka lewe rena re nyaka gore wena o be karolo ya rena ge re tla be re thušana le yena ngwanešo, kore wa bona yeo e tloga e le kgopelo ya rena yeo e tseneletšego. Ene gopola gore ge e ka ba ke meboya e mebe yela wena o boletšeng ka yona, gape e ka no ba yona e ganang meboya yeo wa no kry e le gore yena ga a gane, mara go ne nto nngwe mo go yena e no gana go no re nna thušo a ke inyake. So nna ntho te ke le gopelang ke gore maybe ge le tšhaile go mo convince a dumetše ke tla e accept. Re a leboga kgaitsedi yaka. Kgaitsedi ke leboga thata, e re ke go lemoše se sengwe kgaitsedi yaka. Motho ga ba bua a le ka gae, re le ba ka gae re no mo thuša gobane ke rena re mmonang gore go ne le se sengwe a se ga botse mo go yena. Ngwana o hloka thušo ya nnete ene ntle le gore nna ke gahlane le ba leloko a ke tlo gona go ka mo thuša. Di-psychology nka mo nyakela tšona, mara a go fologe le suswile le leng mo go yena gore le psychology ge e bolela le yena a kgone go kwa ka lebaka la gore ge ba ka mo cancela a ne le suswile ro senyetša di-psychology nako. And then ntho ngwe gape ke e bonang mo go yena go hlokagala gore yena le kgaitše le se siageng ke ba bitšiwe go dudiwe fase a family meeting gore go tloga go kgopelana tshwarelo tša morago banna di fetile le ge re ka re riang a go ne se re ka se dirang di fetile. And then ya go phaiwa theto ka gang o e boletše le yena a re awa yeo re kwane a e sa le gona mo pelong a ke re o boletše jwa logaitšedi aka ye o inyaka jwang ke a e hlalose gore o nyaka go thušiwa ka go bula case, o nyaka go thušiwa ka eng kgaitšedi aka? Ke no nyaka counseling. O le nyaka ga le sofo le ga botse mo go yona go era gore counseling ye e tla beng e mo thuša go hila go tše dingwe o tla mo thuša le mo go ye ya rape. Counseling gona malome kaka but motho re mo cancelang re santse re cancele motho e leng gore o right. O ka se cancele motho a sepela le dithokolosi, a sepela le maswiswi, a sepelang e le gore o kwa go tloga gone jwa le go fihla mo e segale go tloga mo ria diphoso, e segale go tloga mo go fihla mo laanya ko swarele, e segale go tloga mo go fihla o ne bothata ka bo yena re lokiša ntwe o pele gore ge ba ya go bolela le yena a kwe. Ntwe nna ke nyakang gore kore re betlie a kere ke ntwe ke bolelang kere ya go phaiwa theto a kere a e sa le gona kere a kere a e sa le gona kere a e sa le gona kgaitšedi šwena o tlo go thuša o a dumela kere re a go bolela le kgaitšedi ya gago re bone gore re o ria jwang
tse wa di dumela ga etse di aka gore re mo thushe ka tsona ke wa dumela wa dumela o potisha phone ka mola a bolele le yena ke bana ba motho ba bolele le bana ba motho ba kwane gore ba dumellana mo tabeng yewe mo fe a bolelena ga etse di aka shuwe ke ngwana mmane ya go bolelang le ba babedi ke lefa metsotso e meraro le ka bolela mmotsa ga etse di ronya ka thusho wa dumela go thusha sesi hello ke re ke gopela tshwarele ke tlo tlhoka thusho ya gago okay ke ka o thusha ke a lebo all right tshamo sesi leeto le re tlong go le sepela a itlo ba le bonolo a kere alright and then ke no gopela gore go family ka mokana ga yona ka bophara jwalo ka ga itsedi ke gopela gore o no mpolelela le bona gore ba ishe dipelo fase tse ka moka tse ba dikuleng di bolela re di thomeng fase ke na le nneta gore di tla re ge di bua mo ke tla bua di ba le diphetogo tse di kaone ke tla dula godimo ga yona maekarabelo a ka ke gore ke ye go mo thusha ka mogong ka kgonang and then gore ke mo thushe go tla nyaka gore a dule kua ga e beke then ge family e dumela e tla yang signela consent form ya gore a dule kua ga e beke ke na le mathwasana e leng di-social worker ke na le batho ba e leng gore ba ka mofa a good motivation and then ba mmontšhe le gore o sane le bokamoso bo bokaone a ntse a le gare a phethelwa ditaelo and then tšela tša ka kua lapeng la ka kua re ngo bone ditšhweni boneng ga di nape di tshwenya re tlo no bona re bereka jwang ka tsona ke tša ka morago marapele yena re mo thušitše le gona le no re phophuthela mo le phophuthang gona ga itsedi ke ngwana borena go no mo re ka malahlang gona and then se ke sekweleng gore le se siage le yena o ka rone le sello ke duma gore nke le mo founele le tle le dule fase le bolele le yena ke nagana gore a ke re ona bale tabe e thomile ka mokgwa mongwe nna ge nka mo founela e tlo ba problem ke nagana gore mafelelong le santo re le bitse that family meeting and then le bolele le yena because a ke re a ka thoma nna go no tsene o tsene leina la ka hlalosa part ya ka eng mara role ya go bolela le yena gona bela ke re maybe moya o sa le godimo tse ding di motho tse di papadi nyaka a dina ke phone di nyaka re dutse fase re bontshane mabaka re ya gane re reconcile ga itsedi aka re tla rwala maikarabelo a gore re mo founele rena alright and then re mo hlalosetse ge e ka ba o hloka go tla gae o tlo tla gae okay yo re tla rwala maikarabelo a yona re nagana gore o tla re theeletša rena ye wa se bothata re tla arrange a family meeting and then lena la re fa letšatši le le leng free ka lona and then a se bothata neng kapa neng mara a ke dume gore e be taba ya kgole ke dumile gore ge go kgonagala le ge e ka ba gona mo weekending and then re tla kwa gore ba ka gae ba free bogole bo bokae and then re boneng gore re ilukisa bjang and then re ne le mme o e leng gore ngwana wo o dula ka gagage mo le ka moleboga bjang goba go ne le potšišo tše be le duma go ka mmotšiša tsona nna ga ke ne maatla ka lebaka la gore ke ngwana wa ka mo mara ka mokgwa a dirileng ka gona le yena o dirile phošo maybe nka no re a sa tsebe a re ke thuša motho ke le mošotse le mongontšitše gore ke molato o mogolo o swara ngwana motho sebaka mara ke leboga gore ka gore motho o le ena a se ngwana o over 20 something mohlomongwe ba re ke le ka go pholoa for now nka notle ka re ke mo sola gannyane ka lebaka la gore se sengwe se se ka se diregang maikarabelo ke a gage ga re a mo kwatela ka re a re mo tsebe mara manyami ya ka ke gore o senya tate leina ena a mo tsebe
o sentse tate leina a mo tsebe o re bolela le batho ba bang ka mokgwa mongwe a ke tse o rula tla mo a bolela le buang kare lena le tlile mo go mogalabe o boletse le lena ga botse ha o man ba ke re motho wa le nnete go na le batho ba bang ke di-straight talker ba bolela taba straight motho o tlo re wa moruga go ba straight talker nako nngwe o bolela o tišitše ka ganong gante ba re wa rogana a roge batho o ne le bohlalo ba tlhago ene o botsa motho seroka phatla no nna ke tloga ke boletse le abuti o mogolo ka mola gae ke boletse le yena ba ra be ra bontšhana a ba mpotsa gore no Moremi a re lekeng ka mogore bonong gore re ka re dia jwang ke mokwela le boleta kudu ebile a bontšha gore go no ba le tše dingwe tša bošaidinyana tše e leng gore ngwana bo rena ka ba di dirile mara bona e le ba ka gae taba ya gore o dula malapeng e no tloga e sa ba swara ga botse jwale ke mo gopelela tshwarelo mama go se se ileng sa direga and then le tabeng ya go bolela ka tate re no gopela tshwarelo mola le mola se segolo a re boelaneng re beng le lethabo re ya ge mmogo diphoso ka moka re di fetišeng tše ka moka ba gešo re no di bia go modimo le badimo and then re boneng gore re ka leka go aga go fihla kae le a tseba mogalabe o ba boletse tabeng wa ke re lena ke sa tsebe gore le rana go le swara jwa le riagwa go bolela gore ke be ke dula kae ke bona seketekete le eng ke molato wa kere there must be a public apology over the platform ya boletse mo go yona e le radio go dilo tsela ke beng ke di bolela go so because a kere le kule mogalabe o thomile le thoma le rile mogalabe o re go nyaka go beso ya go ne le dilo tse di leng gore o re di gona so a kere gona ba le re a swarelana jwale re batho ba le lebeletse ba re ba sidile ba re go ne dilo di mo o santse re go tle public apology to di tswe go ba ge di sa tswe motho a di boneng a ke tsoro lorile go ba o re di bone ka nnete na go be le clearance wa tseba ke tlo e riang nna ga etse diaka ke tlo iša meropeng ke lokiše wa tseba nako ngwe a ke re no segole ka gore o re o di bone a tagilwe ene wale nto e leng gore motho o e bone a tagilwe a re nape re e tšeela tlhogong kudu a kere so tša go swana le tšewe le seke la napa le di tšeela tlhogong kudu ka gore nobe ke nwele thabo la mmotlana bale motho ga a nwele thabo la mmotlana ba no fela ba ria melato go sa ba re gopela tshwarelo a go be ke hupile wa e bona so ke no gopela gore le setšhaba ka moka ba thieleditše so taba yela ga etse di a e boletseng ke na le nnete gore o e boletše ka lebaka la a ke re motho ga a hupile ga etse di le a tseba gore go no ba diphoso tše dintši so tate le mmotse gore ke tlo e lokiša ga botse le setšhaba se kgone go kwešiša gore go diragalang o ile ga e bolela kare ao taba ye o e bolelang nna re ile ra no kwa mothieletši o mongwe a bolela re o e bone tseleng so ntwa tseleng e ka tsamaye no ba e ya malapeng a batho e ya kae goba e ya kae mara ka ge e le gore yena o be a nwele ntwa e leng gore motho ba nape a nwele and then a re nape re tšeela tlhogong kudu wa e bona so ke gopela tshwarelo kudu go yona ke mo gopelela tshwarelo and then tšentši re tlo di lokiša ga etse diaka ke gore go mabošaedi ka moka a e leng gore ga etse diaka ba dirile ga etse diaka a boletše ke no gopela gore ba no mo swarela tšentši re di lokišeng di be gabotse ga etse di ba re ba duma re no gopela tshwarelo le wena ke gopela tshwarelo go se ke se boletseng bogolo mmotse nna ebile tate Moremi ke sa nyaka gore e be mo go nna a kere e go baditše mokgekolo le mogalabe o tla no tle a ba gopela tshwarelo nna a ena pe ntšhikinya ka mogo batho ba ke ba bagolo ene ntle e kweša mokgekolo bohloko kudu o thomile ka go fepa mma go bona a fepa bo sesi a gage a ba bolotša mma go bona le papa go bona ba sa phela kore dilo tše ntšho ba diretse tsona le kgono mola ba godile go no tla ka story se sengwe kore mokgekolo o hlola robetša kgotsa gore mara e diregang ye keng so nna ke nagana gore nna ang owe an apology
kudu ya a ka e tshwenye o wa ba beng ba motse o apology ka lebaka la gore gore o ne le dilo tse ntšhi tse e leng gore ba mo thusitse ka tsona ge e le gore la tseba gore e ka ba tshwenya ke se sengwe mara o ba gobaditše o ba robile dipelo le menagano go bose ka mogae kgaitsedi yaka e tla loka ngwanešu re tloga re dumela kudu gore o tlo dula fase le mmamogolo wa ge le ramogolo wa ge a ba kgopele tshwarelo ke ngwana ge ngwana a senya re le batswadi re ya kwiša ka nako nngwe e kgona go senya seriti sa ka gae gore batho ba ka fetša ba bona ka gae o ka re a go gabotse re a dumela ngwanešo gore o tlo ikgopela tshwarelo o ba fošeditše ke batswadi ba gage le yena ga gone molato re a leboga ngwanešo a re tshepe gore e tla re ge lehlaba re tla boledišana rena le lena di le ka fa di-phone number ka pelanyana prof thank you a ke leboge kgaetšedi wa fetšang go tswa nako a gage go tšea matswalo a iša fase ke mo leboga thata kgaetšedi yaka ke leboga hlogo poledišano e thata e banna ge e kgonne go rarologa kgaetšedi yaka nna ke tlo go thuša ba ka gae ba ka go tliša neng kapa neng ka kua gae o tlo fetša beke o le ka kua ga Moremi re go direla ditaelo and then ba ka gae ge ba šetše ba tlile le wena re tlo arrangea taba ya meropa ngaka Moremi o leboga moemedi mme wa ileng a tšea ngwana a dula nae a re fepela yena re mmontšhitše mola le mola re leboga thata difounu tša ga Moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 ge o ne le mathata o nyaka go tloga o bolela tšentši ka lebaka la rona nomoro ke le fileng yona ke a ngaka le ne le toka ya go founela the right reverend Malefo Mopapa and then o tlo le fihliša mo go nyakegang gona and then la gona go ka kry-a thušo yena wa hwetšagala mo go nomoro ya gage šiona nomoro ya moruti nya go ntimelela mo nyaka go ntimelela nke ke ye ka mo ke sa ya ka mo khile ka founela nomoro ya office go 060 959 0303 060 959 0303 nomoro ya Mopapa ya ntšhabela mara ke feleleditše ke kry-ile ke 072 133 6761 072 133 6761 ba gešo ke lebogile kudu a ke go leboge malome ka kapa go apea pitša tše kgolo batheeletši ba ba nyakang pitšeng tše kgolo re ya kgopela gore ge o re o tlo tla radiong ge e le gore go na le lebaka le e leng gore le sa le emišitše ke ka gae le sa ipolela re botšeng e sa le nako le seke la re ka letšatši le la re santše re tle re le tšee le tle radiong la boa la be le fetoga seo se ra gore le mathata le ne bothata mara a le nyake bo solvega ene le gona le thibela batho ba bangwe go tla go tsena radiong ke leboga kudu ke leboga batheeletši ke leboga babogedi go le gausu ke le lebogile ka moka le team ka moka ke a leboga re a leboga professor a re kopane go sasa letšatšing la go sasa la boraro pitšeng tše kgolo nna ke morwa motšhama bane ke tšwele 20